Pesele fakasa malie pule malie le pule le lei tama io tau mai upo fatunga nei ale mekalesia momoli mai yeila ngona foilele ole alofa ole tua moema o lana pule wo malie malo pe upo fai le au malie le tunu o malie le papa le fa tolo ngata ba o malie le fa ta fita fenga to sala o malie fo i le pule mana o malie le la yo to iva ya o malie fo i le papa i to u ya o le papa fo i ngala o malie ya mai sia mau papa ma me uma o malie a mo afitalenga ma upo le tunu u e fai loa ai masulai le loto o fiafia ma malie ona o se taui o se ngaluenga po o se mea na fai peita o le alofa o le atua e le alofa mai ona e fapea o sau ngaluenga ma sau ngaluenga e le o sona alofa mai o le taui o sau amio ma sau amio wa o le tangata e le tonu e le sao ai o le mafua anga ia ona na mua ia lofa mai le atua iyo o le alofa e le liliu o le alofa tunoa le alofa mamao le alofa e fa mauni le ualave ina itatou e afua ona e maua le ola ma le malosi le ia so fa talofa lea ele suafa lea o le suafa o le ola fa mai le si faila unga no va o le tala le lei mai lana fa to fala inga a faiwa e soifua mai ma leifua mai le nei taeao ala fai mai fanunga le lei ma toe maua le malosi e ola i e fa au au lono winga e le ifinangalo le atua o lo aso le nei ma lo taimi le nei e te atua tuai lono winga wa lofa mai o ia ia o e ma nga ia o le fa to fala inga ele se a talo fale na o le fatu lima le na mo o e ma a faila e te ala e le taeao ke taking for granted take advantage for i ona o lo malosi ia malo tamau ainga pa ile si e makua mamao a se mafau fau ole alofa ole atua nga lenga ko ia la le kaiao sa lo tala e mamao a se mafau fau ole si tangata ia fa pea ai ole fa maoni ole atua wa fuainga ko ia le e ile si tangata e moe ile tupe e ala ile tupe e ile si tangata wa matua atua lava ina mea wa atua ilana taavale ile skanga ka e kuwai anga la e se yalo kilingi de ka vale vacuum I ila fanga pau ele le anga na mea ben overtu ai ua pei ua fam atua I tatou le tele o isi o mea fape ele si tangata mo ile po au tua ia nao se iusu e kalanga ofi se iusu o au malava nei vaenga bena tavatu ele ni vaenga le anga ai e iai le teimi ua tātou na naua iai mea whapea, ua tau ngalo ai. E le onga o sou walu le gym, e le onga o sou kausami mea ai pālengi, e le onga o sou malosi. Ua mafua ai nga e koe ala whai le kai au, ma uala mai le kai au. Le anga he ofo le kangaka lae makua kaukauare ai vir, kai mi ngai la fo i la eo la. Eyo e. E ofo le tangata matua le alu ai exercise. E le alu se gym, e le alu ngi sumpa, e le alu e savali, e le alu se ala fo ia e ala fia fia. A ye la kangaka ke le gym le au, gym le uri, gym le fia fia. Ah, exercise le kayao, exercise le uri, exercise le fia fia. E le kama la kapi le kayao, la kapi le uri, la kapi le fia fia. Ai le iala ngi le kayao ngoki. E yai. Lalo langi lo ke kalango ko ke kalango fo ka ko sa mo e ile tanga tole malo si ana nafi ala ualu le fi le tayao mala sole le la lo wingo la tatala o le ulu wa I va venga le e fai le tua I lo so I fu malo wola I le aso ma le aso o le mafai le ana I toe ma leifu mai mai ko e ala mai
i whanunga lelei. Mi iala le alofa o le tua le lana. Ia. O ke hala loa uru kai au. Whaila ulo. Pe se loku e mo ingi e umaka. Pe se loku e kuaku ilo uloto i le tua. Iyo. Pe ar pese fo i le katoliko. Vivi ilo uloto i le ali. Oli oli lo uanganga i le tua lo ufaola. E se ro fia ngai pese. Aua ua sila sila ila lau au na whawhine. Ua wha amau laloina. Amatane sole o wale vanga o pese au fai pese ka kori pe no fer no tare mi sa mai foi ha ula titi e ka ua ia o le tala no ala te mala mala ma le ai ta sila le na va e ngai mo moli mai ai le lofa ma fa manatu mai ate o ma urfa ma oni o le tu so o le fa felo ile na a fa pe foi uma le laka usanga e ke le kai nga e mo ingi ma e whaafikai i le tua. Ia amata i mea whaingo fie whapea. O le tatou poro kalame le nei. A ele i o minga e Oscar ma Jake po misa alea. Ia le live e amaka. E mua utatalo i lunga i tatou lau le nei. Ioi. E mua utatalo i lunga le lau le nei a mata i le poro kalame. E po o ai fo i o mai o ngi malo. A miser ka ko ofisa kuwai whaafkai le atua i lona a au tamatau. Wa le ufa atele wa maluala le studio ia wa kelea langa o au kakalo ima le au kako technicians. A sia matou wa ofisa tuai. Ia e ke kofu mai roi ko kongu runga le piko i runga. E loa uma mai ale o le tautai ia e mare lau. O ia la malo e vave atu. Ia e po leanga o ngā amaka o whakuloa ia malia mai a si fiska kokalo. E ke fui lais. Ia walanga i tō tele uma tau te o i whare whaasara lau i whaiporo kalame me uma te lona le tō watua whaatari roa ngā o kei mai ave lo i tōru whaatara noa a o le tatou poro kalame lea. Mua kako kakalo. O ia lai sau ele ko anga e kakalo. O ke whakakaloa ia ma oi. Uma vo i la le poro kalame. Ai o tele i aru ese. O te toi te talo fo i e whawhitai i le atua. Iwe. O re kangaka ia e le akoa. E i fo i taimi e kau se ai mga kumalangonga mai si mea whapena. E i fo i taimi e avatua i le whaasoa ia e ti ngā ai oe. Ia ngai whapele wa ngofare a kaua orki a polo. E wani ngalo ia oe. O le tāua i o le te talo. Ia a maua fo i le avanoa e anapongi ai anapongi. Iwe. Ia e langona ai le anganga ma le mawhana o le mafuta mai. O le anganga o le tua. Ia, ora ka whakaro wharanga, pe aro whai atu. I di koe, whai a kuanka ko whai ngā whakaro whafui li le pe o whai ngā langa upu ka ki e risi a wari fo i e e o mai maranga upu e o ia la tau e le toi mala mai. Te le i o le meo le alanga upu whakure o i e ringi kei mia. Pese kau vanga, tasile me wo vai nei pini tau vanga po ai wow anga upu. Ai o ai kanga kala kusia mai pe karagome ele mala mai la mia. Na. Esa au falongo ko ngai le launga. Au falongo le launga si fai launga. O le aso wa pilu le aso wa. Sorry. Wanga up. So se so ye se ko ke o le asa le aku uma ko o pe ai fa longo tu fo o ia wa mana nei a mai ni upu le si tangata ngai ka wa fai ai foi la ia le o e o song ia o upu fo e un ka ko fa longo ku o le kai au wa seru uku kai au
va ir ka ko nganga e se ara nga upu fasamo e se sa wo ma me palafu ara ka wo va ai o ita fa fisanga e la vetula utalale e sala inga e fai wala nga upunga mai sia o me pe aku fa fisanga i mangi sere o mal malama fo ai ngai manga aka fa fisanga i ko e o so mai ma upunga ofisile o kia o e kai mi la varanga se e ka unga mai po awingo nge me o piru wanga mea ia wa nga ke serfia ese nga ike ila wa o mai au mea nga e fa longo isi ai o fa la valor ke mi nga mo fa ya ko se fa kari ia wanga mea la ko nga mea ai ke ua se upu ai langa e se rode si la pela ke ku ua piko kua se ro mare ia lenga e unga sa ule si fai la unga o le aso o pupulu le aso oh my good boy sorry wo ia lenga a fai e te le malama tasi le mea e tā ua o te sosoani atu ai mo oe fa talofa a e loa e ke le malama ia upu malanga upu mafuanga awa le fai awa te lola utala ai vai nge le fai la unga le palangi o upu a la waso fai so o la unga mai ai e malama i fo nega o upuanga o aso faiso io a ele ai ma se upu se palangi po le polo fesa po le dokta po le ele ai ma se kai me sa we fa nga mengi upu nga kele mala malama ia ala ke fai o ka usamo a me se ka ko fai la nga si o ko kai ka me ki e kulowa tolo tele discouraging o ko ai faonga lenga ngana malanga upu e ke mala mai ioi o le si taimi o lo faia fuai no tu ua fuina nisi i me ka ke fianga ia o lo fa o ke musu nga ngau mata ma fa ava ve muta lo fia ko lo i me ka fa sanga ia o le winga le no fa yatu leanga o leke halu wa o mai mea ngai fa longo ai i le isi kula fale o lai mala manga ia yanga mea wa e aru au mai ia langa upu le sikula fale ngala unga yanga ia o langa ke mala mai pe nga fa o nga e kula fale le maliu a le wa sau e la unga mai fa ipoiponga vai ka ko le senga le langa le o fa ya e ila isi taimi a fa fa ala velave ma mea o te tuto to ai pe o te yai e kele ai go fa longo ku o ke lo le yar kanga o mai lungo le social media ma le YouTube langa la unga manga fola sanga ko ke lo ma fua le lo ka wa menge e wa o le o nga lupe foi va ese ale la o tu se fa so se me se kasi o le ma fua e uma loanga e fai mai la wala nga o pu la fola sanga manga ia wa e o fa ka udoko ai e o lo o mai ngo pa ia o le ngu mai si mea winga a ko ile ango a ko le la unga me fa penga nga e va ai le o lo fe sa si ia yei e o ma lo for sanga ma nga ya kusa o ka ngora e kongi se lau pa senge kongi o for sanga ai o so lo o e ngo fo e fai pa ia ko ru pa senge oi wa e tauto ai loa ma me fa pena e ma fu i sea o lo a apa fu i le mea i ke le mala ya fa masangi ya o i le mea wa masangi ya e ke masangi lo inga fa mai le siko inga ngo wa o ngai e au ngata lo ngutu e te tautala so o ia forsanga ya you are ready e sui sia forsanga ya e vai fa ko fala inga ka ma ko inga maliu e ke au nga kaloa
e ke whaia so oa le forasanga lea, you are ready to learn something new. Ya o mele ye kako. E ye iska nga ka kele nga, kele au, kele ka ua ku arko a kele le au kusila unga mai. Kele. Ai la maliska nga ka nga e umakunga vakur forasanga ngi. Ai koe mga o mai kai au, ai mga suyukses forasanga. Koe kiki afa peva ya so ako nga isi mai ye pe karusanga mai. E mga o e kofu le aso mar forasanga. Oh, so de. Ya afa ko li le mala mga la nga isi nga fai mai ai mga o fa style le fai ngo a o le nga me kasi ia mau le. Ya. Ioi. A o le ma o forasanga foi. Se nga se upu fa ngo fo mali ya. A ole ako nga ako lo kapenga nga. E ka oko lo loa papai le pa ia malu maso kanga. Ya. A e loa mea nga, o mea piko sili nga, fai ia masoka nga, o le launga nga. Ia mele iei, no, so ane tuwa pena wai, kau ke whaasua ile whaatara lenga por kuspa ia. A waku fo ia oe se whaukuanga. Ioi. Leanga ole mele la kupu. Pe ia ole pesere, ole hale mele, ei le la karangoa, ele whiawhile i tamali i, longo hafo i le musika. Ia me se fo i tūlanga o le puenga o musika. E ua uvai ua amia. Mo meo o akua ia o musika ma meo ngaruenga wha musika. Le ua apa ia uma whakarangoa ngi runga kako purkalami. Se i tatu siringia i tūlanga swinga o musika le ua iai le AI mana style whapenga. Aioi. Alu inga lea leina te whai atu. Kango e learn le basics. Langa o e uma e ai. Wa ai uma leo o ko e uma ai wa fola sanga kuku sa uma ioi wa fola sanga kuku sa uma ya onga ole ke alu e ke au mai ole si foi tangata asifu wa lele to mama por be so fo amata tatu fala a ia tu langa le restala tatu wa onga le lo mua ole lupe foi va ese a o mawaila le ia vandoa e ile si tangata e mai e loa la e alu e aonga. Se whakura o kala ngā. E eile tangata wa matua. Ai e mā e loa la e alu e kausa ili mai a pai mana fai. O le anga nu umana wha Samoa. Wha pia umare sa ili nga sa iai. Ia, o le sira fia. Sa whio i ka ngaka e oi, ioi. Sa oi sa ili soro mai. Wha makala e le fionga i le niu koukou kasi o atua. Le fionga ia leota i tu au ali. Wha makala langa mori mau se kasi o onga sa au waiei. O lewa. A mahalosi ngar ko ingar kai mi nganga koe malanga mai Samoa. Sa ia wha matalai nai. Vili malanga wila mai solo. Vili mai solo le wila. Vili mai ia le ki munga saua i le pea mawai kanguku. Alu i le maoka o le whaumui ngā kupufia. Le fionga le maka afa. Maka afa le ale urua i pāle mia le tua aare sa wha apiko. O ngā yeile mea sa le malo sa whai. Aila ngā maualo ngā vangoaru musu e koi inga maka afa. Kama a inga. Ngā ke fia mala malama, ili mea ngā ke fia mala malama ai. Ngā whao sa moa. Fai ai loa mariko inga. A e fia maua nga e laku le moka. Laku i o i le pea. Ho mai vili mai lo malanga wila. E uma e loa fai ngā loko la via fi e ka ulo. A ngā lua kua fa mai kala ko inga mka afa. Le fa makala i leoka kua wale. Ki rofo e fa fonga mai ngisi nga lau ki loa tala lea. Mai kala ko inga ngā laku ai langa wila fa aku au ka fa. La aku ka ua koe kama vo ia kau kua inga mau ka ole ka ua koe inga ia oi ku au mai dana umar me ai fatu male tama ai inga refio kan beta afa sau fai mai awangi e kusia se mea nga olo fa alongo ma e pu e u ma me ia ole a o ka kala ia oi
le ngafa o Samoa. O mai ma reo kai kua wale o sao whairo. Ai sao whairo ko ingai rungo longo fua. Ia, wha solo mai loa. Sa waia. A baili tala leo teitu au ale. O le se e o langa wha longo longo mane maangai o le sau lea usunga a. Sau le ngafa o haloa rii. Sau le ngafa kau kupu. Sau le ngafa o kama ai. O wa sau umare mau ngafa. Fa mai malona toi te ia ena. Ai vivini mo al vavea wow. Le ai ma se umi or kulinga or po a ko le ngofo ngofo. Ala le winga le na fa ya tura utala lea. A ele mo mia. Pe ke le lo se mea. Pe ke mo mia fiso so. Alu e uku vai. Alu e su e. Iyo e. So ele le anga nga mea. Iyo. Alu po vai e. Fa soa. O sa mo va penga. Ai we ke la fi fo ile ma e kango nga oi mai ma fo ngo isi le fai la un ngai lunga bon pe al mero copyright ta. Oro ngoi ma fo nga for sangais. Ya ke nga so le e fia kama so mai. Ai le ro. Ele ma sa nga ru nga fai nga ro ka nga kuskusi mai la lo me la nga e ka ngoi. Fa tau. Ele le nga le la mea. Le anga o sa mo uputu ngutu ma uputu talinga. Fadalo fale ya Joel ne vanga o la fiafi. E se faingor ka ko fakaro faka ki fa maros. Tato mai lungo le porkalame pof locally New Zealand e me se fo fa foatu o New Zealand nei. Fa malo atu asiata fa talo fatu. Ia malo le soi fo manuia. Ia malo le langia mama. Ke lore ka ua me le wai o nga oka ngi makai matanga dei wo e fai o la ko makai. Oi. Au nga ipe ya o ele me le o ke le fa dai le mafuta mai le se uso ya au tiule ia po le tofa le matua fana ya yuli. Ya se uso fo ya felicita kalolo sa na ya po kama kwa yo le maya aku mo mapuli ya ole winga la utala au vai tu nei le to tele onai tamafana wa sa mo le o to fo i fa yo la tu so fa matai ko ke sila fia awange i e fa ya awange ya vea o se makai e ka fio fie ngi so fa ko ainga ko la no male so son why mana I want to so son this is the best control and ele se vai ngai lenga ka u ia ai ese ale mo le maklo la ngonga o makai ala le pulo ka ku ese foi lo ngonga o ngolo wa lo fa ku mungia vangoa o le tua le anga o le melia sai le so fa ngau sa u ia o le so fa ngau foi sa u faia uma ku lunga se fai au fai le loko la sfa ngau me uma o ku lo lunga fai fa kai ma fai ke kusi fa lo longa le fai au ala ye ma kai la sa fa elenga mai suafa ai uma enga o sa fai la o fiu si fai au kilo mai ma kai sa fa ya le mi se sinku lunga la to tu lunga le tama fa le nganga failan tala mali mai io o ta pena me foi le yer ka penga fa le nga ko ka penga farking ai mai ma we pe anga ma mai ai go for se fe au pi fa tala ai ta ule ngo le sima kai la sa fa mai a olen fa kilo mai fe fe ola le wingo la tala le te fa tu o ka se mo ngi makai ale o ola ele mesa ka un ku lo lunga makai ya ai ngofo ro ila a fai fo ila ya alu se kaimi ai ku ilunga ngile makai awala ko ki fai kio o ko makai e ko ala lo vatu le fa paleni alu fo ila ai ke ku e se ka mai kiki ku lo po se kanga ka ele makai fai se fa kai malanga fa ka ya, wala ke ko mo wa o me ale ale ma mafie ka ko
e a e para ai e fai, e a e le iloa fai, e le kuku ilunga ai nga uma waka ape a va ai le mui mai o ko fa pe ke fai mai ke fa mai a ke u le o ke ilo se me fa mai no fa pe ke fa sa fa ia merka mai me la le iloa e le se makai fa pe wi ai fa ngo fo mai la ai fa ko ra kala oi o ke le iloa la ele se makai a ngai ke iloa ai ke sanga sa fa ila o le va o le tua lalo la mo o tau le ta pena e o e whaia tau nofo. O le makai ele o se mea ke whaalue ai. Ele se mea ke whaalue ai. Ranga o isi o kou. Se i whakura u kala lea. E whainga ka ia nga whai aku se whaalo alonga ia oi. Aile i isau kau kua nga whai po se mea ke ongo sau e whai. Ioi. Oi le lo ke fa ko. Le ke sa fai mai. A fai o mea u mai fai na o na e ka fa mai i le olanga e sa fai le kala. A o le ngai nga kau kua fai upu. A le la vai ku ngala aka ia ku fa lo nga ya o ai sodi ele kai fe kau i so i fuanga nga mea. Ili kai fe kau i so i fuanga nga ko nga me fa penga o ro kamala malama le i lo langa ka fa vale sai ai e ke re alu ngi me fai fa makai e ke alo sa ai nga onga e lo wa ese e i le makai e avaku uma ya o e fa lo longa e ka ia ku sua e la po ala ke kusi nga ke ia le wa e di fo ke manga e ke sa o me le kala io fa pena nga ke ia le o fa mai ia fa kai la ngo le ala le kau kua le ti tala no ata ita ia pi lo to i fale pe afe ke mara malama e fai aku fo ia u me fai e ke kau e kau le sekia ia fa talo fa mo o to u malava pe no fa yatu e au ngai mati ai o ele ke kapenga a wa i loa wa sa uni ponga i lunga fu ai loa ile o lo te mille se ko kiki se kau maua so loko se ke re so loko ia ele umai le lalo langi o fai ngamtai a o lona fa tawa e ke sa fai e ke la ngonga i kingo makangi le ta jor malonga a foi mai fa fe lo i ia join my godfather I do not proclaim ma fa fe lo i le sunga i le fai fa ia a ole to ino musika le fionga ia le lua vilieru I do not proclaim pe atato foi mel malonga. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our whala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malou ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisau tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu ina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au le lei.
Whaafisotailoa le olua tasi, valua noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nua malu ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ili alofa malfa maa avenga. Niso tātou whare maliu o lo lango suina le tātou porkalabe i le rei whaitou saga whaafte atu le Oz Pacific Funerals a bea fwoi le Affordable Funeral Services i nei i au ki lani i a masini au se talia. Whawheloai ia i le au waa o le leivanga o le afiafi ia tama maa tutua i le tau whaailoina le sunga le a taua Godfather ia o le whaatama tangata o la uma ma me o la uma o le neisoi fuanga ia Aranga taile fia o tatou mafuta ia ma le toina ia ale tau teia tamali ole musika bisinisi tau musika ia ai mese fo i o fatunga o leo pueina ia ma so lava se vai ga tau musika le canta laile o le sunga de fai au o le fai evangelia o le tala le lei ma le upofora fola le tua le fionga ia le lua vilieru fatalo fatu le lua vase lua ia mata mai le sunga fai au ma ro se fo manuia le lua ia fatalo fatu e lau to pa seta ia ma po impa io le nai tur tatu ainga ia ma se ia kwa fa le ma ko ma ka ma o le pa sa ma fai me fatas mai po se tai no nai fatalo fatu le malo le tnu fai po tatu pele ne teatro le inga le tua fa tai o ma wala so fu la le ia na foi o ma wala ne va ngal pro kalami o mo so fu la le lo fo ma le tua seta ia le atawa ia fatalo fatu lua ba se lua ba ia pe ia fiafi tai mi pa pe ne te ki mu pe la ai pe ia lua si fo ma dia fatalo fatu la
Malo fa tai ia. kai Wa ye se swinga o lau si de silang o lo ke kulkuria lau sa no nga wa le fa kai uro ko. ka malo ya la ko ka go ya Wa ye se swinga o lau sila. Ia si. Wa ke de i la ke de oi o le tele pe WhatsApp si aso ia a le pe o file mu ya ba ya ma a pe o ka ilo se me tu o ma ka ni pisia wa sa fai fo ia na ia fa penga fo ia ba ke fe lo era ke lo ken ya pe le o ba pe o relax le kai men ya ke lo pe se me ala nga pe si le mai pisia da mani pe wo bo relax more relax wo bo Pe wo ye so na itu salamo ya ku la la ka mai la la ya o vai ko le ki la la ya ke le eso ya se mo manuel le tau ya ka fa lo suga ka po kalama ya kap ka ke ole o fai evangelia ya well known as Tiama tiama original original Tiama ia mo se mo so yo pu fa pe ayo ngasi ale fa me la me maro si yo ka fa ko yo pu pa fa mo mai de ka ko karwanga ia ai mo sa mo ia fa ka fa ko na fi mo na fa ka fi lo fo le tu nei tu la ma lo fa dai o le fifia nga le o le loto o le tele o te mita te mawai le sifo i e a fifio mai ia matoi fa manatu mai le te mi o le mafutanga ma le sunga ka fara o va peso le amu ia mana ia tafia i loa wai pe o le kai mi o le asar kam pasta fa ko le te mi o le asa ai fa tai la le wai fa monia o le te o le pisi mo nga ruenga ma tu langa ai fa fitai o le ua vi ele o le ua to se fiu asa ka mi de mo le asa ka mo basi vai o mai le ainga lau fioga le rua de taimi ma wa fo ini vaenga o afe ia i le soi fo tau tua por de taimi pe o le ua fai le se malolong fa tai mo sili o lo manuia ia manuia po ia le mato ainga o tulanga fo o bala wina ma ia le ua pe o paso solo le me fo le pe fa malolo man maro Mang malo ele la se mang malo ku ro ngal malo ro ai o lo manuia pe o te lo ngal banga saka sa fai na o fa ma ba mai le tau singa le kalesia o ngal banga fa tala o ngal banga fa evangelia pe fa linga ngo lo fo ye tu lo ko o lo kala ele o se me fa ngo fi lo se mai fo le tau singa se kalesia to tele ia sa usta ia bala awale tua se miki nga o do ma fa ma ni lo to do e ku lo ku ma kala le lana mai le tasi vai va fa o le lima lo fe o tau sanga ka ngo fe fe au le lotu le sa mo ni la jet ai fa ali le ku le miki ku u ia lo ku au kala e lo se bala o fe ngo fi la de pe o le we el se ma la security pe se me sa le la sa nge ke alu dongo la workil so ya mai la na swinga ma vala audia vala wina le tu ele fa ngo fi but when he speaks fa mo langa o le mikinga mai e ku le loku ba ko la ke o la ngo so mo dongo la workil ma o pa tu le tu fa pe lo fi ngalo le o ke alu kala e fa ngalo nga fa tala e ku loko fa ali la loko du ele i lo ala le mato ainga o fa fale wa tu ma salo e balu ba ya so salo le wo fa e ko ka ki ngonga le lu mo de to tele e balu ba ya so ka lu ma la mik ai ma te fo maltina la ngo mik ya un po ma te biolo ka ta karikat ai e kere ka uar ge ai de ai kere ka uar ai ngo kere e de ai ma se kala e ka wilo e lo ko do me lo ka fa ma wow ke iman ka fa mai ngo miki ya oyang po fa la la mi mo ba ko le kana nga mai ka le shopping center o tara mai flea market o ba ku every day o ba ku le ke lunga wala la fa mo i mai la ki kala wow o mea mai ngo ulo ile o miki de nga fa ali le tu lo ko ulo o le bala awole ku e iske ni o me ka fo i perfect ma ya o fa mai ke le mele ma le mele
Ola sile al te na ala nga fai mai le tu ya te wa ka nga e lo yo nga la le nga ma vai me lo tu kausi lo ave os feita au kala nga lunga pa evangelia ta mi lo lunga la wala pe nga sa mo ya menisi o tu nu sa yai so alu Indonesia ya fiki mga kung pa pe nga lunga pa pe sa lo po ole ma wa to te le au kala ya le Italia mamon nga lunga la pa pe nga ma omolo to lu sia ma fa nga ya o mala taimin nei o nga kong wa le la pa ile tal o nga kong wa nga ma fu ile pe singisi le musika sa fai aba fo ile se mako ile se ngalwen ile se me ma wa se mato tu o le ola pa mo ya ile tua that's when business was born le me maria la nga fa fa pa ile tu ta le compagnie la le sa fai o pes ok, cũng phải biết được. Cái này mà lắm mà phải điวิ่งเอาเลยมิกกี้เนี่ยเลี้ยวแค่ไฟเอาเลยหลดover company แล้วเลี้ยงไฟหัวเลย Vision Recording Studio ฟันปุ๋ยเป็ดโอเคเนี่ยมาลำกองเรากู้เลยเดี๋ยวมิกกี้ได้รู้ว่าฟักไก่เลยสิเลี้ยวแค่โซ่ๆกูมันฟ้าเดี๋ยวไม่กู้เลยหรอกกูโอ้งาละเดี๋ยวแค่มีอะไรเลยอายุเสมีเลยนั่นตัวมาเยเลยมิกกี้เดี๋ยวงาเลยเดี๋ยวฟ้าดิ้งกันงาเดี๋ยวเราไฟเยอะหลดไปสิ่งสิเนี่ยle mo wale ngo le Vision Recording ya nga kong or falinga pe o se talat lo nga ole or compagnie la le salo por ya mai le ya ongo kala I mawale ma kala I nga muli pai mai le compagnie la nga fa tu pe na la u fer wa okay ngai mai sia tu no ya ma ka sen ma ko ma kongel mo kasi ke wa avel falen pet so fa tailo no winga ana na foto I mai hala ile miti mana ia fo ile vai ngo le wa fai mau tau tino ga wo teilo ia I poste mo mo le wa fa so ai le vai o te mo le o ke fa so mo nga ma ko ro ku wa ia vai le mana yo me tu pulu ngo tu te ia sa e o Sofia la ngor mele mana ia lang na faila utala le tau ma le lua vilieru mana ye por kala me amata e invite la ngore tu wa fer ka karo ai ri amaka o tangata umba fo ila la tu te o mai la tu te la ngona ina le nganga o le tu e ki ya wa so mai le loto mo fa se tau ti no ngale le a la fa fo ma ye li si to tele ona ole au tu tonu ole au mato wa no na la yo no tal sanga ile fionga le lua ya po vilieru si le fia ye le to tele ole nganga no fa so ya li eto ole au mai ma mia mai se tamali e pe a toa ia le melo le musika le ale winga lo fa metalanga pese e ka e pue e faya onga fa tonton leo ya matula ngau ko se a koa e se mai wairis kanga kai pese ai le ka yo le sira fia ele ia atatu tele noa ia vilieru tau tele noa le tia maa ele afufuanga mai le amatanga matulang fa pena tau te silsila mai ai ia ai se taimi la wa ke le angi sia vangol antoi maua ai ona ole tatu taimi la tatu ho lo la le tulanga ole aunga na fuai no na te fio mai le lua ai wa sa o por kus pa wa vanga lo ko ila miki dia ma le vision le na vatu but I believe e to fa au se taimi te le la va vanga le ai o swinga la le musika e lead up mai ai ile AI o AI le nga la nga e fio mai le fio nga ya le lua se fai so na fina ngalo winga le vanga le ai o swinga o musika tau te le mai le AI le lua o ele si tangata sa e amata mea I tūlanga o le early stage o musika I records po li pingi ona sa wai lea sui mai ia kaseki anga I keropo cities por em faina fa so mai I swinga I o le musika matulanga e se o mai il temile nei le fa tan salo o kaseti ya so ia pe o ia nga amata sapu ele tu epi a sapu e real la po a fo ia o le tu epi sa ma sana pu ai pese so e kasi ale mai kla po ai pese uma ava ya ko sful o pese e pese uma le mai ke kasi ka e makikal
a sa matua ma nga ya le sauna le ale tu ipi ke mi ngai le inka sek sa mo ya so o nga pa so kuleo ka sek ma de swinga de ka sek sa o fata winner company fu le o ne anga le set world sa manufacture nga le ke do ka ko pese sa mo pese la ko pese uma o sai di makal sanga kalunga nga fa ka company de sa pa nga yo ya mal mato ai overnight dale lua te malfiku overnight da wa kon wole ingi se ko oka wole ingi se ko duplicate ya wa wow au pai pese mangai ke la ka ko le laos le eva mal ke o pai pese sa pai mai o the difference is the ole sound ole analog ole analog ole sound ole ai fa longa pese ke ni e manga ya ai pio malo vo nga le ole kasik e ole si me le kasik ngar ko ka ole me ai pe ele ka vale e ko ki ya ko sa vale pese le nga but or swing ala nga mai le kasiki ile CDs ya o videos VHS WhatsApp ai uma company mai le nga ile DVD o le ke mai tau lia mai le kai mi o le lua fe fiku pe o lua fe fulu fikus furbalu boso mai le la po le USB lea pe o se kai fa pe ngale lea la marca seki il CD il USB Spotify wa le ko ala nga mangi dunga la udinga Spotify mal YouTube iTunes mal iTunes ya de wa ya sa we la mal auto tune de fo le wa kasilanga swing ke wa le pa nga mai le sa o vo ya wa po la pa u le auto tune fainga pa sa o ya le ya pe swinga nga pa wala u ilonga ile le auto tune wali lo ai le o ke nga ka le u pa ku auto tune mai o masingi de fa ngoi tanga tapi o masingi o si fa ngoi le manki si ba ko pa fonga sa o fa longa bai wa fa pe nga ya o ka vo isi ya so fa li pinga mai o es o pengi le manki le o yo mai o fa ele ngi le manki do ngole ai fa mai se le me le wa sa ngai wa ele lo nga ko inga male le auto tune ya o le swing ala nga mo le me la sa ngofo mo mata ya as a songwriter monsieur po le ale me la muni mai ku what's next well it was ngo uloa ese me au kere do po le but now we have AI ai tatere o baile AI e te io ina la swinga e te tau ono tatou me ngoi fa kasi maswinga lenga lewa e sa ngo mai de kaseki CD USB ya le sa wai lo ngai Spotify ya le wale ko mo mia le o ke fongi le me ai Bluetooth ke le ngi le o sa wai ka mai de AI e te io ina nei swinga as we go along ola wa fautuang karia swinga ta lia swinga po le lava whatever in life ta lia swinga e fai ke karia swinga e al wala lang e ke sa fa ya you got to move with the change mai so se mea mai fai nga malo fai nga porkiki o ka ko mea ai o mea sa ele masangi kausami kawa ku ai haru you have to in every aspect of life o le sila me haru masunga sui le mafofa have to change your mindset wa langa le o ka ko ma ka ko ka ku di ma swinga bo yai swinga o winga o le olanga o le internet o mea wa sale lo ko nga malo ma ko e le me o sabe o la ho ngi o le maka me kere fongi ke mi ya nga o sabe o la nga alu wa sabe o nga sabe o ngi mele le mangi mea e fa ambalo si ai se so e fu o sabe ko mai sinna o fa le nga ko mangis ka sabe o ngi mele le
O swinga la. We have to move with the trend. Whaaftai, na tau le ai ana wature le tau wane nisi wha onai whaafsiri sei. Ua tele upu matala, ia, wa ia tu fo inisi o whaatalitala noanga, ma nisi fo i la tau wa le tau fola wha musika, wha tu pese, tu si pese, ta pese, pu e pese. Filongia fina ngalo i le sau o le ai le o sau wai. Wha mai isi whaaleanga mea. Whai mai isi woki ai makangaka ia o le latou lea income o le musika kangaka ia le leipo ao la kou ai o kaka musika ia whapea mai isi ua sese ai marangangana wa le sao ai ai le i tali le fionga ia leilua la play aku le pese lea e tau te whaafonga mai ai i le me tau o le AI o le AI o lea artificial intelligence. Tu sa o se mea fo ilele o se mea moi. O se tangata po o se mea suitulanga i se mea moi. Pa fonga mai la. Ma e fa fonga le leia i le fa leonga upu. Uma mai lo le tanga le pese le tato me ilo se i te tana le fa to fa la inga. Ia are fa matu o le musika. Ia e tu sai fo o sona fina ngalo i le vainga. Ai usi me lo fa fonga le la play tu pese le o le AI. Ia le na o se whateiteinga le na o le artificial intelligence ia po o le AI o le masingi whaingofia ia na ona taipa ia e kangaka o upo le pese ia le lava tu pese i tali le fionga ia le ilu o le asau fina ngalo i le tu inga staili fou whai mai nei e te ioina ai oa a whai ioe pele ai o ane mafua anga o ane ona le lei Papai seta. So se mea e iei tu. O le tu lelei. Ma le tu lelei. In fact, au iei mele. So se mea e kupu e tolu i tu e le lua. O le lelei. Ma le lelei. And what really happened. Your story. O le kala Godfather.
and what really happened. Ko lu lai tu. O le tu e le. O le AI. O le taunga up. O le pronunciation o kako upu e le o maua le. O le si vanga ho le. I o copyright. Le pe o keninga pai ki o ai. But mind you, o le copyright. Whatever. Wa leva copyright wa usu solo. So it's not much of a copyright lang wa liva kelinga fai e usu solo istangata PCS. O le pawala len o le taunga up. O le kaungo kako upu penga pau i o mea. O le e negative ai pe. Ia malong konu la. Ia pe uanga wai pissing is fiel au pu e pisi. Pe o le business side. Yes. E pe o swinga e o mai. Iso se mea e a fia pissing is. E a fia pissing le la wa fia ele au pu e pisi. Ia mala au copyright wa. O ku le leila le e ai I lau tiri tilo pa kama ko pese ma pese. O le ku le lei o le AI o le memo mua. Apa yo se da mai ele I kele ko si ha se pese kalunga e so I fua mai ma e pa alongo se pese yo ma fu fanga. E ma fai le AI. O nga fai lau pese a fai pe o le mea le recent mua lo ki kele a fai te lau fai pe o makerita lo to lua nga fai le kangole type yai wai lua me ngai lunga o le custom o le simple pa pe le wo yai la we simple la fa me le ya o la me le ke manga fa la pe se fa le o te lo fa ya margarita ya so umo lo wola o ke le ya du ese ma oi e o le fa ba o la tautonga e tau do ke ko wa me ya wa ku wa kwa e kongere a kos fisa kongi a ka me la pe se nga lo le kai lo ko du o le memo mo fai foi ele ai mal faki fai male faki ka mai e ke ma o fam sadunga o si de fia to te na lo le ka ma ka rika fa ke lo ngai mai fa peso to e fai me o le memo if you have never written a song AI will give you a song. So o lo foi la breakthrough le male kangaka fai o fa mai ke kusia se pese. Vai se e sanga ve ka ia de menga yo ma fo fonga po le lo fa ya Yesu ma fai melo sa pese. That is one of the breakthrough. If you have never written a song, so le e ngala li atu e ngala ya o le no foi atu e le o se kanga ka pese o le ma ku ale le yo o kusi pese au kusi solo kusi ma fo fonga in fact e ke rera o api fa pege le mafia fia e ia me ki kon kusi e ro ko rua e ngo pese o kusi e me tau la e ke o at ko nga mau ke it's just pese a le la mai le ai la pese mo mua mai mo kau kia e ke ro pe pa pe se si me ale ko mfa nga pa o le melo nga lua I leo la ia o ka ko fa alongo ku ngai ia le la le fia I tanto e kele o awala la lunga le AI e ku ia sau pese nga e kango le e mala malama e fi series ese e ma pai nga ko ba ira lo most tense o le pese a fa pe o la pese ku wai le o ma ko fa fo ngo kango le upload wai lua me o le simple po le custom upload le custom o le pese ia nga kang ba kula se upula ka mai ko kon kang le ko ka fa sa o mo ia up o ila se awala e fixa ile pronouncing o upu au vai tunga ile nga le ka kunga e se ar ka unga mai wa o ai po ai palangi pe e por kalame nga ile palangi pronunciation pero que me ka mai le nga ba ko spela fa konga NGA ka ngola spela la unga fa sa mo le NGA mai la le pese mai la pese wa sa ia po le language ke haru ia ngala NGA pero nga fa filipingo nga fa maori okay nga fa filipingo fo NGA yo nga ia ngala fa na o le awala la sui ia le leo le o le tie ia o lo download uma mai wale uma fa mai le pese AI
e iai la mea ngai lunga al pokalame e download a stamp mo stamps o waspiliki umai o kingi palau o le page o le piango o le piki e download mai umala mea la ingalo o ngala e kam in le studio le fale po e PC e ave iai lau mea lea nga e sui e lo le ave ese lo leo AI ngo fala o mausi e lau PC i lo leo le iai e ke pule fo la o e pe a download stamps ya a fo a fa e kere fie la ko kapiango ka o iai lau piango a fa e kere fie la ko king palau la ka me lau PC e ke sui so se baenga o lau PC o lo no wingana o ngai kule leidea leo ma wa fai mai ai le PC koe a mai ma option ya ke oe e ke ngo fa e fesiu ya lau PC ma usu ya lau leo tole ma nga fo ia le yo e ya PC no kan fale ai ia ala wo ngo fa ma ko PC ya o leo ma tu fa sa o ya ma ad ya isi me e so na fa ki sa mo fa ya ko fa ki sa mo so lau PC yo so o se a fo se fainga ko na PC sa mo e ma pai pa penga o le fainga la e fai fu pe kom wa last time o kom fai me nga ba ku ngai ba ka la America ya nga ko wa a de kausanga ino iba ka la America de kausanga a le leilang ya PC produce le AI ma ku ulunga o le si me nga si di mai pe ma fainga monetize yes by all means ma fai ma fo yo awa originals elengi ele fa pe o la wa fai le ai nga pu le ai la PC o originals mane e fa mana ia lelo fo mai ia le to fine ya ese fo leni o America lo sunga le fa au le tau la so fine ngalo le vanga le ke longa o ele ska ka nga o le sina me le se batu ale ko fa keringe nga PC fa ya keringe nga PC fa e o fa ma va mer ka ka ya baso mo fo le fale fai pes oi nga merik fa ka wa ko i mo fa tu la tala ma na ia le fo itu ai nga ava noa mo le tangata ia e le i fia le me fai pes wala nga pe no fa tu le se la tala ta si le va nga no sili i nga ngana sa bo ku solo ya oi au kango e faile pololo mua ke ruf kangisi ai lau sunga fe au ma le mo ka fare ke mo ka ruf kangisi au foi la dalla te lu talier to lu talier au foi le solo me to lu fe ka ya ke alo winga la fa metalanga wa fa pena anava fa atustala ma tu spese ma fa tu pese ai le la wa ma ngai la le ai pe ala or kali le ku ro ye pe foi la fa sa mo me fa pena la la kong ya kong ka sanga iva ka sanga ako lum ko kelia kidis o lisime ba ku ya te o ya aki fa se pes wai afa pengela pe o pese ngo fa ku ya makelika nga aba kwa ka mai mo nga malau faki wa o lisime mai kwa la le ya le pese le tune le wa mai ngo por e mafika enia upo o le siva nga lau fionga le lua e se lo fi akai le saure ai le ye marita so le ma nga ia le o ka nga o pese oka instrumental ni tia ku se pay professional nga ku se pe o ma le kilia fo ia le sto o ka fa studio o le so finga very clean ele ka sitting ia le quality o me ia sa le ele sitting ia o le kai ngo musika o le sound ele o le sifu la me akil ia ele messi ia wa kele ia pese ka ngo fa ka ngo download ia track kas i mo stems nga ele kele ang me like ko ngo out le thing o le sound pila ako ka ku pese nga pu studio ia so ia what is this pues ese ka pese nga pu e mai le testa i kukuila testa sa mo ya so ya was number 1 the sound ko ka ku ngele testa nga wo mai le rua fe mala mo kwa yes sa ma ngia ya i nga kai so o so se swinga
e sau mangi mele ni falo pila le ya le sa kwa manga ya sa ne ya Whirangalo le sunga ya Dr. Fonti. Ia, o le musika foi, o le ai o le tūrula, o le mea whaingaruenga e tuu iei ma le creativity o le tangata. na tonu Ai manga, i kalangoa mea ka ma kukua foi o le musika, ai longo fiare si, mandai, so e te lango ina la swinga i e whai le ai le nei taimi e mese mo i la tau, e fia oa nga i le foi tu o le musika, ma whaari o la tau mafofonga ina ia fatu spesi. wa lango winga slapsing e le tulanga nga wo fa sa no mai fonti tala fa fonti e fa au popo ya ma creativity mai lo le ai le nga mai o America mai lo fa popo ma me sa mo e fo le se pes America o le pes sa mo o le la competition e la inge pa pela le la o nge foi pese fa nga ai mo le ko fa nga sime so la competition femme su e ka di le o le faki al pes ma upul pes wa fo ile o pes o mai le fa pe o la a mai ai lau faki fai o lau faki fai originals o upu o tele o kan ka fa longo e fa longo i upu pes ile fe au moli mai ile fainga o le tala le wa so that's where the competition is Le fe mori mai ero whaanga o le to wharwe Malaysia te taulanga tangaloa. o talo fa Ia o kama umafui o le iyo. Ia mara to telo i la tau. Ia o le mai mo mai to vai se tasi o se watani pese fo sa mata tia le e mai ngai ai lo ngai au ai le mo rungo le le. e fai ala tala se bat fo fai ala kala la kari lo taulang kang lo na mai le ngi sila pu langa diping ave lo le pasal da ngo le ki o i to ina mo makwa e ko meet la ka langa i ka ma ke ki i ma ke fo o ta so le fai ko ka wo ke e ko pu mo se me fa pesifre ma ke ka le lo corso lo ko inga lo fa mai o fer kama le ko i o ke ro pe fa ka lo fa limas furu se la ka la si o ka ri de ka all more la iyo ya fa te tasilea tama pese ua matua tu a dono no le le tu ni te ta olele o le temia na fa ia ile fine ale tu me na la we se ma vita mai na li tu sa o to te le o pese nga ki o ya pida wa mo muri aku i le o langa ole o de pese ya nga wa kama ya malo ya ta ba vita la foi mo mero fa anga o to ma na ve misiru ko kele le wa i rungo tato wa fa tata no nga le nga le fiafi yo le master de como misiru hola malo fe pe fa ai leo e misiru ki le koinga o le aso fina ngalo le kamare va ve vo idi ai don't ai mo le ai e malo e ngumer kasia misi to ma na de nge fua ko ai ma pronunciation le tu nga ba avo le nga ola ma ba o fa pe fa fe no fa ye to ma nga pe le to no sa bita to venga merita o de alu de akor ai don't am fa ye ai le o le si foi la lo fa mai o le tama pese ia lo se Domenico Rose iso e ma fa ai pese reali de okay ro ka dia nga fa upu mo fa marka talo fa uso ie ko esa la mo ia ka inventing are ia okay lo o le ala lo so i fuanga la ai mai se le dei taimi wala o le wa le toi o le wa e fa le nga mis for musika me tu ka fa pena wa es foi le plan la wa le falling mai o le wa ia pese wa ai do you see this as another pese ko resurrecting a mai nga o lau business foi sai mo mo o ka ko ngwe ko e mo wa langa everything is online now wa le ai se o CD o le ni la vo e ka CD sa o le ke le babe nga le o ka ko ya o me ka música la ku si pes o música la o ke
o ke tia pese whaaleanganga, o ke tia telefo I pese samo, o la utala le whai, le fo mōna ngoe whai la ukala le, Sauno. o le tele o tātou e whaola inga loe, le tia ka ko pese samo, o ula o ke tia pese samo, on a kut mo song, mo pese positive, e le lei lako whiau, e le lei te au, o ke tia rai pese samo, ke le hoi pese samo, sa i pese samo lau tano atu, le man oye, it's not man, o le power fo le ko kongo le musika, sa i skama konga, wo ke alo, o le studio ku wa polisias, o lepa, o ke le masangir kam, ngā lakura pa me ka pen ku se pese walu langa wo keng wo ko alu la de keng mare kamasamo o Alex lengo sis o pa ko le o la me kem fa me en fa ku se pese e ku CD o ka ro ave keng le le wa ya ka ngoro ku se pese pa am kala mai le la relationship ma ko ngoro ku se pese pue ku CD alu lo fa me e tian me e ku se pese fa ko pura o ya mo se dim sa ma o de ya fa me le mo lo nga pa le pese ku CD sa lo me le lo sa la dim mas fu alu lo mas CD le la ku ngala nga ele se o ke ko e va ai ol matu ai nga sa ma fa lo sa o tar musika nga sa le sa fa me e ke lo sa ka ngoa Alex Pakor ka makong, famay. Laila fkele mba ya, fa makala ilo kodwa, may fa after telia ya ville pes, faku ya makoan, olat pes. Famay orloy makawa angale ngor pes, loy matawan. Famay fa afkay le pes la nga, famay or pes lo maka anga kusi vide mo o la wore nga markam samo. Faku le se makoan, wala famay. O mama fa ipu po maang na ko e koso mo ya le pese le que po fa fongo le pese le Yes mo o e na kong pese kong nga kong pese ya ngala de la o ko ngo fo nga mar kamale de kamakonga le ongo le pese ai le amai le si di wa sala di mas forma le o ko fa I mean ole winga nga I musika au pese mo ya ia ke au ia ke sianga ma o se faite au tala o ke tia ia walang fo eles o kako pesamo ele pala va o kako everyday language le kako kalangoi pe kako nga le fo ipe pese mai ka so what's the difference o lale wa o si tulo wa a pe o lau fa filipina e ke le ko pie pa longo pesabo pe wa di diuro so ifua That's all, just but for me, okay, parang orang pestamo. Favitai yo le la o lo ai maritanga tana tusia le pese. Oi, ol pese na. Io, favitai tele wa tasi tai mi fo ia tate. Ia se fo ia fo le vai tau sa o kau pe a ko fo I vai ngai o le mai o pe pese mai sa moa ma fai nai tulo. Fia lai musika fa pena ai o te lo se tangata na tusia le pese o ke fia ai ono mo fia visitingi ai mafuang. Ai fa aftai wa o telefone ni pese sa tusia le lua o ani si o pese foi le lo nei taimi wa ata to wo le tia ma ai to time. Ta sile si pese le wala walunga longa pe ko revive mai le nei taimi ona ua fai ma pese na momoli mata walunga ele fe au wa de ta iro me ko kisi. Il te mi foi le fai nga lo tu pe yo fai nga lo tu fa ai u ina wala blam fai u la saudi fai nga pa lo tale na te ni le na ye le pese foi le tate moya la e lo mata o ai na fai ia mewa ona o e me fai ka ka sa no mai le vai nga il pese le ya o pese le pese en fai te ma o te da pese te ma o isi pese sa tu si e fafo o isi pese sa tu si e mato o isi pese fai mai o le faki pe pese sa mo mtalasi sa o tu sia pese le o sa mangadu ma fafo nga fai mai faki pese so his melody sa o tu sia por pese le le sa mo mtalasi ia markele o isi pese o le vi o le por sia le ngo le nga va mo mo nga
dia sa ma sa mo ngai ngo kusia e fa penga pese ke ma nga lu fa tasi le fango pese ia markero isi pe msala po o va se o se lang pese pe o umango kusia ma fa so lo le si pese sa tu si le se au ka wola au ta ngo e no so os ki pe sa o sai tu si pese na le au le ta wola au fa ngo ma du fa ka se ma so ya arti si ia ke le pese le spesial nga sa mo le ngol so tau lang kang lo mami fo imai le ka le ka mak mami fo imai nga le ma faina ai wale ma se mo on ko atele a pese ke le fo pese ngol so ma ko kasi pa puiponga wa poto ma kasi nga pese sa le fia ko fo kam sa vai ke le pese sala lau solo o pese le ali tate boya la ino I mata o ina faia ia mea wa ona what's the story behind the pese pese ngan ku si pafu vala wala ke miro ke ba wa te le te ma ye pese sa wa mata ngaka ia ma o ma fo fonga la fa fonga nga ku si ma le pese nga yo ke si ra fa fo pola ton wala me sa o le faingo o upu ma le paki ma leilua o le a le taimi o le aso ma le foi le ye yo ma fonga e kuskusi e pesi so se kaimia e me pengi me fa alinga o se mai e se kaimia ke o so ka val e le la wa fa fonga mai engel fa ki wa ke o so ya o isi pati ngalo ale we ke fo ngalo ki ya le la lo ye ai so se kaimia so se kaimia orkira wa pese loku sa kusti valwapo o pese ia sa mo ma o ke fa lwa ia mes or pipi ia la paki la longa fa ro ka vale ka apa I for the pengi kusi wala ngai sola le sola faki e sola up e ese pese na tu sia mo se utolo la ye le pese sa la kam ko fa ai kam ai us mania a se pese wa mato fa longo ai wa se pese wa fa ponga pese na se ola le pese le Peo se penina ua sunungia pese na ile masina e ta wele ngo show ya ngai ka wa o se va a taimane e popola fa pena le utelo le mo telo e matuane ne fua I e telo lo po yo e foi pese ai pese o que ro pese le cari a faring sa e pese ko para no tafa yeso nga yenga o ali pese ni pese na pese ni alanga private pese ko sta malo le tawa ese si pe ya ma nga ya le occasion le sa o fio mai le lua I fa wa ta ai foi isi vai branki kala fa I we io ai ma lo fa tai ke lo lo ta pena mai le si ai wa le si peselia e ke fa fonga mai ya o ai e te wa ko kero ngai kaka ai ngai me kara ngombe o brio ai le ke ngai kinga fa pela to ai ni pesea o tangata sa o maleo tangata sa o le aleo le ai mai ale io na la fola ia I se no fai al mamalo alo fitau a fa tonu le tu la lima ke fa fonga mai le special ale ai wa le la o mangen ma fa kara ngonga ai vai le alu o la u special la lo ngi ma download le ai la ke le foi le couper la ma wa le app il ni temi pe mai alta tu fa tano o leo ngau ai io ia I dei vai ngau ma fa te lolo winga ia I so fira ngalo tau fai lau sunga I le fai fi au o le fa matu o le musika tu sa yo swing of fo a me se fo I o le ai la tou ia ole fo I se fautuanga ma se fa malo si aunga mo I la tou o le anga sa ili le manuia wa o kua o mo ngai mea vili o le kupe o le manuia I le kingo
e le ase se ar fai ngi me fa mai yes e i le service e free o le uma ai ko kongi uma pe nga isa mo e ko kongi mo kesi o le fale e ko kongi uma le ase fa maro si au se fo tonga mo ilato ia o le memo mo fa pesata le atau mo le no po i ma le Blue Wave TV pa so ai pia pa so pa penei mo tangata lautile wai le o maua uma po ia le malam la maanga wai loe nis tangata pe ole al tonu le o mai ya ole pa malosi mo le tama pese le tene pese le tamal tina le uso to fine o fair lava o pa fonga mai I tu ole le lang talia swinga o le pa malosi mo mua talia swinga o mai ina ne te wa wale ma painga ela le step ele pa pelanga pese le o te fe to talia swinga ile soifuanga o tatou yai talia swinga wa konkale o langa ele nga Samoa o nei maso se paenga you need to adapt to the changes that is coming through ya sui o isi kaimi wa kamanga o o le mea sui oi le sui alo mafau sui alo attitude towards the change ya sui alo attitude I swinga ia wo mai le tainga ngofo le fast food ko sanga ka wai mai ita o nga wa le mal na masunga so faile swinga sui le your mindset sui le mole lu mga yo oe male ainga so se mea mo oe le tama pese mal tene pese ko anga kusi le pese awari pa pe wa saule ai wale au ngai lau pese le la taku pese taku lau fatu au upu nga abele le ai so song e ka matau ma pa yesu ese studio o ngala e kam ina ka ko studio Samoa e ku ye lo le to tono lau pese awala le usua pa pepe o pese tato pa longa nei e manga wale manino ai ta ofi le melia wa le anga ka ko nganga ma tau se ka ko up so e yai ia me fai lau creativity le len ka we fonti e ma fai inga fa ale leia tiri lau pese pe ia nga fai oe ya malangi oe lau pese so o swinga le lenga e le anga le ai ai o se ava noa pa fongo I saune le ai makaukia koea o lo leo e fa ti dunga alu da ko ka vale la ka ko ma fia fa po fonga I le to te ma ia sauna le ai ma ngai ka nga la ko musika so accept the change ma talia lo loto ma kalia lo loko le la ka ngo kusi au pese manga ngai le ku le ai la ke fa musika mai la pese le pa wan me la e la paki usu ele upu ma painga usu ko la pese I ko kongo le ai fa musika mai la ko eve ese ele leo le ai e pese o I la pese longa vinga la ke le avango pe no fa ya tu fa ele kusia mo sa pese o I la sa la pese ngai mi ka ya le ma fa isi la pese ren kusi la pese ren kusi which it never happened before ele yai ma sesi eu ora fa musika au fa studio ele ia ma sesi ng so nga ku ya o pa wa ma ko me sa fa ora ka la pese ngai mai but now you got an opportunity fa mai ele ai la pese ka dia na swinga ya pa malu ruot fo in ngi tia wa mali fo de tia wa ni ya se tala la vale o le tato maftan ya fa tele la no hopefully o ako ngai fa soa ma talia inga swinga mangi awala le won painga pa soa ako you know ta tala tidi lo ma fo ini mele le ma swinga fo ya ma pakulo sa pese ya ele fa pe ola no for wa la oi kan hele seri pa pe ele ko pe la se pese lo this is your great opportunity e kusi ela u pese le nga kusi da pe ko do fa upu nga la le fa musika ma yo se ese le la nga mai le ai ku ua ye le ya nga mangu wi ya le upu muri ye le lo fa le tua whatever your purpose in life o le ala ma se mea so vala winga o le alava pe kele pe la ikiki pe mawo lunga pe maulalo e tu tusa le leita to luma le tua pa wal me fa maongi ye anga le ya pikan
ia pai po ni upu pa malosi le usa mo tu fini ia mawalunga le vi inga o le tua talo ole kala mo buli la ni tia fa jele tawa ia sa fo ponga mo le sunga du fiau pa wala me ko le YouTube po ngai mo vai ngai yo tasila le mea empenga monetize ia yo e mawela kupe ai fo ia inga le YouTube la ko e le fa pe ava ko lo pe senga inga e mawale sau lima sala ka le it take times kasi nga maka upulele o le YouTube channel wa ule onga Samoa Entertainment TV salonga ko ke tanga ia i de kele wasa umai news mai Samoa ya le lua ametanielo mangana sa de manuia le atawa ya salopo wa limas futik pe limas fu val milion ala makamaka la ia so e mafaila nga fa o peseia e masalo ele o kaiminge ai ke sele toto nei koko nge se yola e o ko sang fo makanga bo se tupe mo ai malo ai ma nei io le tangata fo ile le fai business le atawa ai open minded e le mau vai fo ile ka fi ma le tulanga fa tail fa soa e ui ese finanga ai fa tai e fua mai le olanga tautua malana sa valinga ale sunga fiau ia le rovilieru e me foi sai faia te lo io e uma ele ia skama pese ele o mafuka mai se vanga ila tofu ile le fo muni mai nei ele i ngarue uma ia le sunga fiau ia le rovilieru ile promotinga poina ma me uma fa pena o la toua musika o le tatalo ia tu maule lai ki peona o por tu spa ia o la na fa unga mamana ia ilunga pe o lo sunga ile faila unga o tala le lei o me uma sa e fia ia fo mali tala le apostolo o paulo a tatu tala noa ile falasaio o fa makuo falasaio a tala noa ioe ile tu langa peritome ile po valu wa uma me uma fa mai wa unanga ai pika o ngai me uma nga ia ke uinga ia ola ke risol le tai le silila nama ta wala sunga fifia o le wa e to man mai tala noa ma tatala lau to fa ma le atu pona ia amu ia fuila la ko le mai mo mai wa ia o le a u ka penga ka kala voice of volume le ai yo la uta pena le le wa o le ila u pe ser ka kuwa ya Oscar o hanna a te lo o te mana o mo fa ai mo ia ka fara lei fa la fa ia manu le tu e ka ke ko fe fo no program e to vala ulia lo sunga le life feu ia ai mo le nei va ngo le fia fita to mo malonga kasi ka ko pese o to ia da pese mo mana o mai ia si uma va ko pese langa de ka u fa le ko mai ai Oscar anta to malonga a foi mai ia ona fa u lo tato program le va ngo fiafi SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le falimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services.
O le no fuanga mua mo pusa maliu teu ina I mamanu fa Pasifika. Fa peso o seata po designs e atangi ai lo lato soifua matanga o fie ma le au lelei. Fa so tailoa le olua tasi valu noiva valu tasi o Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaavaina I Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ail whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu a solva yaso, mātou te ngalu lua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao. Mo le fia maala malama a tili o na sila sila mwhai tau maala malama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga. Te mara wati le ua wha se furu ma le fitu minuto te neli July 5 ma le tau wha ma le Pro TV ma pukla ma le tau tia e de vanga le fiafi. Mai e whatardonga ma le sugar fifi au le whailaunga o tala lei a os whai pisi si fo i o se musika. Le fionga e le lua vilieru ia I le nei whaivanga o le fiafi. Le ia tau ole ata me I nisi o tatou update. Ia wa fo I o tonga ia me fo o le ua whaalau lo mai le nei fo ia fiafi sa whatou teia le press conference por whilo inga. Fionga li pan mia ia ma tustala I Samoa. O le ua whaelo mai tai fono? Ia, manisi o lato... Kero ke fonga o mo whaelo mai. So lua? Pe tau to lua? Kai ko lua. Mai ka wako o mea kai ko lua kai fonga o lai mas a whao se sui whale le tapipi po le koko kasi la lai ma le fas. Wha kai ko lua. Ia ron mga alava fo I ngai ia. Ia le leo. Ia. Ka uu wha moe ma singi wha moe le. Alwhinga paki. Ia ngala e bangai la ia kumalo fa e pe lima ngai e ri aparai ia kuilepa ia o limongi o ai au o papu la ngai ko lima ka papenga nga aparai ai o makike au le aparai le aparai li aparai la ko fenga o
to fa le au no apply ai ko lima le au apply ai ko o makike nga so o li mongi kuila epa ai au vai lua le la ele apply ai ko fa ai to lima ila to na apply ai to o ma aver ku pua te la ver ka mo papsi o pa tu le fionga di interesting ole fo I le wo ko fie ia fiti mai vai monga no nga sa para fo sa para ia fiti ai le ke e wa fuala ia fa usanga ko iva la ko iva kanga kaia le o yai fa ma lima ai ko fie fo le HRPP ko sfuru fia makario o ngai vai monga lua lenkai lenkai o fiti o gram o tuya ia ko ia nga o ila tona au le apalai ma le au ai ke ia le to lima anyways it's interesting le tulanga le ta o mai le pa le o failo mai le la to te fono o tupua le sa ka tau vama makule o wa le ai la wa out wa le te fono ia le te le tu ngai wa o le sila le mo kwa fa makuo ke o me mari e ke le aku kupele la bande kupo no kupele bande ku le kele aku kamau inga le la apure kupu ngai ro le ya wa le inga me ngar karu sanga la me la fai ale ai sila va karu sanga ai de se me wa le penso sanga ni ku malo la ngai le pu elo I kongo le pule o le te vai tu fo I le tu malo o lo tu fanga le e ta o to lua fo ya ele le fia me la ko yo o le pule ai o le ma ya ru apala sila la tatia ia la le tulanga vai o I le o van ko le fi face kala le atu fa fa me samo sila le senga or ko inga ke e fia me mar ke a tuila epa ia la audi o I makua mangingoa or ke e ia fia me it's kind of more personal ila o kilo de mele ba foi la ele anga fa penge ke e se ka inga akoa e ke e foi fia me le processo mele ale ato o la ke o ya la udi ai lo fore kumalo la na tonua a or ke ele ke er ko ingostui e ka la udi ko I kari kumalo and has no respect from a man who living upon me for more than 20 years and yet ele malama I mea kau faku ele o koe malama which is your lainga ke malama he refuses follow through manga baku fu ko finga ya ngai ele manga o follow I mea ka o policies process of ngome manga ku o policies o me fesu ya e pule ai le malo pe ya fo yo le so 2 days ago le no to sa ili tuai I se fa mani nonga o le fionga ile fomuina o papo e tu sai nga o direct sa o la usa ilinga ngai kongu mai to tono le panel le sa fa ia fa karanga o inga nga mai le background information o le tala na au mai nga umama fa so ka mala u karkalangoa winga I de mele wa ave ngir fa msingonga o fa mani nonga mai o ia me policies they are not law they are not constitution o le lai matua fete na ia marikanga ka wa leva ka pale mia e kalangoa mai o fainga fa vai a le makua ke ia so ia jau fa tai I le fionga sa fa pito credits to fia me po le le tulanga ona manatu mani ona langona ua le o ngatas a o le aya kangia mai nga go through le process nga lo mo fa mo ya le kumaro fa mo le ka la lana o le mea nga sa ka fai mua a o pare mia le ka I like the way you phrasing it o le mea la le sa ka fai fia me sa ka ku lo ga ika ya la auri mua ai lo fa mua le ku
mega sa kaula le la o ko fa sa o mai i ya o re sia o nga o ko poko age o fa tu i pe tu si tu ia ave ko fa pu sa o wa le va fa ku ko o ai ko ko fa lo ko fa le manga ku ai le var fo nga va sa fa ku o mai ile ko luas foru mo ko pole sa ai keu le lua va ai sila le kungu keu le lua va ai sila le kungu a fesa ye nga popoko aku le sap ilo le chapipi malanga koru sap koru fora fe mosu se lau pasenge ia le awel sap a le chapipi mana tua mai sila le atua a ka ko wo ile fe sao o le va ia lea o le feloto le anga i tulo ele fa pe ele o se mumus kusa o la i o ele kingu u i la ko me nga fai por que milionga this is how I see this o langa i oi ai o le leadership nga mafua nga kapi nga fia kai ka ko alua ile karsa o ai nga fia kai ele i fia o la kau ku o mi nga manga o e pa i roa kai roa le nga renga ma sofar fa mo fa le kongu akor paki ai i tua atu o le na fia kai le ia kaua o lai lau ke lango umar poro ke kilanga o le lako pepe ia ai se ka kaunga la walunga langa lango le mele o le kingu langa o le lako pepe nga fofoa ia olo le kingu la audien marito so wo so ala feika o ngor ka mo fai vai po ye mo e ale olo po ye mo pa irunga kum o ye mo pa le mia o la ko ese mai afia mi o le mafu anga nga la inga ma pe wo fa o er ka ma fe kinga ya yo la to loto ya be se le sunga la audi wala ngalanku ma wala audia a o to tonu nga le mu le atau o la to o lo ta oto ai e lango el poloki saole o ke kong fo la ko fo nga la ngo ngal ko do ba ko e lango me nga la ko fo yes se o la lango makanga le o fai a nga le awai le la ya tia le la ta o to lu mai ia le fionga sa fa pito ma fiola ia po fiola le sa tau va fo walanga le wa tunga le o me mai pef ia ta sile na to finga e u o le ua fa o so vale mai lunga justo singale ale observer ia le fo ila ua una ia i male fionga pale mi ono fa facili le media nei ia ma tau tino ai loa iese fa maoni o le ua filifilia le fionga ia fui ma puao peth on semo male tofa ia ape le unu moenga sofara filifilia e vea ma board member o te fono o le pisasi board members o le pisasi ma lau fu ile le committee ia po lau a fono o le pisasi ia ava pela le te fafonga mai a ona ua e si la fia ia le afoi kai fongo o milionga lau ku malo ya ke berge yor fa masangi ro ia ia mga lu fa kas o le fesili sa tu la mai o le to fia i mar fifilia ai o le fionga ya mangele se katifioi e fai matai fono fa sale le anga numero lua ya mata tu la vai le fa tu tenga mai nga le press conference na lela o le fesili le anga mua fesili ia ile sui o le TV tasi tamaita ia tichi fanene ya na matua manino o kele lo pula sisi mangingo ile mangingo ai le fa manino ngo le tali le lau le male to pra fio ka tete le tiro wa lua vala fesili ga fesili ai which is ta umana ia fesili se lau pasenga nga me ka fesili fesili sa wa lua va nga fesili ai le tamaita ile mo o le na saule i ungo le palota fa le o ngaina tulanga ole ia ma foi le ma pe foringa mai ua ioina mai e fa msinonga ia ni fainga fa sori tula fono ale ala le ole fisiti lona lua pe e se fo fuanga ola fu fa te ama iva
o vaenga ke kele i ofisili e rua ia manino hale saunga le fionga le teita ia le pide mangingo i ruko fingere ko ofisili mulu kere mo le mangingo am kwa ka la vea simul mulanga simul wile il est fari o ka foi o fai so nga ofisili la fase la o fai nga ofisili ia le lana le te tala fatu na o fetu ila le parmia io fa con pa mi io volevo awo sa ka mama ma il fa kalanga le kom singo le su kom singo nga sa ka nga put to rest nga ko fin nga fit ia le lava fa lava ia a de te fa ber pan ia o ele singa mo e fa lo ngo nga wa arrest nga wa chacha ora ko ai nga fa mo su ro ma fa da ngo sere mali o tangata sere mali matua sa ole matua marie ole keisle a fiaui pole fionga ya mangele fiaui sekati ole mani no yo le ungor famsinonga ole time ole kaimi nga fa ka kai ai le avenga i ku of so swangi ngai ole milionga po ku penge ole pro keki wa leo nga kasi mare time frame man ko for case le nga mai mar fokuanga amai mar fokuanga fa msingonga e ko sila le fainga malo mar ko mare official ole milionga inga ia ko keu le time frame mo melea awange i clash makaimi o fa ko singa e fa ngata i pe tapu i fa tosina wala nga le me fa penga sa kala lava fa nga ko pela ko yes so le me penga nga ai ia foi ole upule i fa mangingo ave esele kala lea e to te faia ele ai langa ele ai ma se ruling al fa masingonga o sawai nga fa maungia ua ai se kaking kulo war fionga ya mangere ya kupi ai se mea ngai ko kisira sila kwa ile ko laulonga o ko uianga ko ri pokia mai fo ile story sfuru wa fengalu mafkanga ai o mea wa uma na fa da oto o fuanga ia ko fongo fa vai o ko le ri ku malo the only thing nga lape ai la ai li fa pe o se lape intentional fu ngale intentionally nga fa ia mare mokingo onga ole kaimi o fa ia ai awa fo ina ngalo wa ia te wa ia o te aki winga le site le awa nga ngalo ole snap election le ka ko mingi le ngauso ele se fomo po general election o me i fofo inga kongo la wo i le process le fa nga ngor kupele la na mana tuala e te tau fo ina consider nga va henga ole election ole me wo so fa fose wa umanga fa ka o ko mai fofuanga al fong fa vai ya ali kumaro fa sal nga lua kusa in other words wo fa lave fo le pa election o me ia langa tiu e kau ngaru kai mila ma pe pa election pe le ai or kai mele al kupele tatauna le ala fo ile na sau no ia le na sau no le fionga le di parmier ngor ta fa tal noanga o le kele le or kanga mea kulo ngasu le la ko e fai uma yar kidinginga ma le toi te wino nei tu la fon le ngasu le langa o le ngas le sa pasuiso ya e pe foi la me foi le avenge ia isi mau kangi mai isi mau o le snap election le mele fai le foi tate fa so ia le fitau yo le o se paloka a fa foi vai mo se vai mo o fleta lua ia le tino man ko mai o mea uma ia o factors ia ko consider i o le snap election ko sa langa wo so fa fo se to me la o so ro mea ia ele e kakau nga override le mele isi mongo kanga mai si mau mea le anga ku sa o ala si ki ngalea e fai le general election le kausanga le ngia apelila mo ki go emit sila la o le mongo kanga anga ku upe ala le general election sao e fe kau ia la le farkua o si nga mea se pe ko farkua or common sense not so common now for oi or common sense fa nga le sistem
awa o le ua kusa ele o se falto tulo ele o se falto o sia foi mafinge le ua mafuinga le a koalanga a ai sa te taulana yesi na fuafuanga nga kaurola nga pai pas loa tulo pai pas loa langa o le ua instead o le faisa o kako paro ka mana tu me faisa mo o paro ka sa o pengi o le ua kako vivesi le ka ka penga paro pegei le o soro fa ko singa ni kai mi pole ala le anga o apeli la fa ko afa yel paro ka sa o ka ko sanga ki ia to be fair vo sa ka wa ala ki ngo nga la lu me ngo le sis ka ko mo ye fa paro ka yes ia mo nga o ki di moko ye le la ko fe la ngai komi ia te au tuloa ia te fa fitai le fa to fa la inga ala fionga le pare mia ma malo o ko ku kai kai fongo ya ki ya pa to mi ya ba nga ya pe anka o kasi ya ile so your fast ai pe anka o kasi ya kasi le ka ka makwa ke ele nga fo ele ke ing poro ki nga makwa ke e am fai very fast iyo ta sile tanga ya u le ya ele faina tau te alwa ile fa tai le tofa tai fo i leuta a orkeis la mangele fioi dai fe kawia e atawa so filngala ya le nga fe kawile le ya ile se me la ka ko me se formele a fa ngi fe se nga fo al fanga ma la nga fionga ya me nga le po me pa mi me nga fa lo ko fa le la ko ka ngom so la pule ai or fanga ngal ko pe ele I fa nga senga finga ko pe mo nga fa nga il mo ko apple fa nga fai a sa fa nga ko pe ko nga ele ngi si sa ele nga lu ngi si ka kai ia lo lu kai so ye ka uia ele ai se me se ele al fa pulo pe nga fa nga ngar ko pe mo so nga ia la va ia mangonga pa me wo fa nga ko pe o fa la fa nga ko le ko malo so ye ka ora ia le se me fa le ko fo le falo la be fole fonga me le filingo o mangere la ko nesto kula fonga fai ore again sa o ie ko inga kuwa fonga le again e pulear malo ile la to filinga la si la fia le le malo ele isori kula fongo pe ua ai pe ua faonga mo longa ainga po songa fale po le alava pe yo isi kanga kai o ku fale io o ke vai ai pe u mangi su e uma mo kika ia kuranga u mo ngame on video ia jaula ia ka wi le kai fo lua o le vaenga piko isilia yala o le ya palai o la kosu nga kwa firingia le la ngela fai ki o mo ya bangere al fisi ke la menga le palai el sui la kosu sa ko o to lo wa fa sale wa la ngere o fa sale o fisili pe ai sia na le al wa ya palai ai a fai fo inga palai ai sia nga ke ai la nga mangingor ka dia la u del mari tonei no a palai ele ia palai rango iren ko fsiri ia le ski kama kai kuskala le so le vela o ke ngala vela au le palai no palai ia logo winga no palai no te fono ia hauraya mo ko fa ngo fie foi mo mangeli ai risi ko matua fa ngo fie mo mang ai ore tu langa le fa pe mai ai le fa te a mana tua mai fo ese le upunu ese le upu tu malo o le fai pule ele se fai pule se ngu ale ato o le fai pule ale tu malo pe fa ke mai la o ilo ngu po se si ngu po la se ngu ala ele fa ke a o mariko e ku mawa lo kofi o le fai pule ole I tu malo io paula le mere la kup ia o le la sa me ngai marangu ule ka ngo fi fa ke io se le mehale ma war ka ko vave tu lo iva ele va peta tau fa tu lo le fianga fio ile totoli na iva ai ngor mali toa sa le valasi
ya be se fo le to o le wonai e tu le malai a veo le tu o fui fatu o le malu ya sa sulu e le ya mo o ili wo va a fai fo u te tala no o fo i le suli o le mau o iva io e le se kamba i fasi iva ro iva o fo le iva u a si la fia la iva la sa ko ngore ngu mai la to le mala mai iva ye o le fango ese me maru anala no to fayatu e walanga o le sa fa mau ni mai sa fa te iva na o iva ese mai ia sa le la valu ma tafu sorry safua ia manisi ia no ula malava o le le wingo la tetala ia o ke longa ngisi ia wa o kua ma ngei pi onga mangi sa onga mangi ia fenga le ia tawa la upe mai por kiki o de longa fo ia fa ua va le to fam ma le utanga ma le moe ia sa va lungo tu langa fo le fa pe ai to foi mai le tar pipi ia le la waru so tanga no vatele sa o le so ngonga e kele ya ku pele la pule mangi e kele ya ku pele pule sa ma ole la waru so kanga no vakele me la le loa me le mala ma me le vave ele la wa uma enga awa uro fai puli makua isa saa umar milionga saule 2 milionga alu mo ya safua io vai kolu mana tu lima ya pa ya tausanga le pa inga manga yanga nga saule milionga mo alu ya safua saule milionga ngalua alu ya fea ya larmalava po o fera la nga ka ko ngu ye io vai la le fa ngo ma fika awai le sera ko be le ma sera ko o le ara fa to fa la inga mara ko miki e pule a o ko no menga me se o le ko ruang singa va ge we le ko ruang ko ya la le fa penga ka le fa to i wala nga la io e ma tu ka le anga ho le wala tio le nei tamali fa ku kasingi ko inga ka mali e fia manga nga o mai ku malo e au mai ia malako ia for tama tu loa mangele esele o nga winga tau nga fau e lese tangata ai foi la taimi la ufionga mangele te fono ia o te fai so o atala ia o fionga le tua e yele kai me ko amba yele ku o fili o vai la ku spaia ia e ro kai ele ora kai media ele ngai fa pena e solar kullo inga ya mi ole anga fa met ka mixa ele instead of solar la mi ole anga etulo e solar kullo inga ya mi ole anga sale o sim ko fa ka mala o so yenga le palai ko fa ka mala mal ba ngai ngo mo kusike pata mala ka mala o fer ngela langi ko ke mo wa se me 2 milion ko ke o ban ya lena ya vai la ya ai anga apalai pe la sama le la fo vai lua le anga apalai pe le winga lokala just go through the process pe yo le loto itu ya lo na tu malo pe yo le loto lima lo na tu malo pe yo le loto fiti lo na tu malo wala nga le ka ki fayaku ongo ole o fili vai la yai ele okay engala no mas a kau apalai because akalia e fai resign ala ukalia ai ona la ola mo yele ma fo ile fa pe o le ama le ia le la o yo le la me la tupule ya e fa pena la o ia ile oso Bueno, will pa. Makuai ku ia ile pa povi pa wa. Ave ia fa ku apa. Kama ia la ia. Ola ko le ke le ko fa makanga inga la ba le sili ma ka sanga la song. O ngala la pila pula ku ka la fa ia bele me. Ana. Ku se wo ipu ka le ai. E wa te fa ia. O tua o mai lo tali tonunga le mere na fai fate anga na tangata nei mau me uma. Lai milo mai ai kua mafainga fa porkiki.
tulo la milo mai ai kua kulanga fapenga ala le wingo la tala le tati fai tua le la waru sua ka ngor va kele o le manguia o le malo la lufi mai o la se mai ai lima le lei pe o pu fai sua fa ka o ma kungu la se lima le lei mai o ma polo fa soa mai o lufi o uma upu ki fa ngainga o le fainga malo la ka ngaro kusi o nga saulo la ia au mai i le makanga ruenga e o le miliona matanga ruenga loa sauro i kua ile tei fona e ei sau pa ke ki o ile ke fai pule e sau pa ke ki 5 miliona a se 4 miliona o se kausanga o se paia inga fesili lava o ele ana e te fesili lava o ia ki o e ei sau kokongi e ke kausia ilo ku malo se 4 miliona se paia inga ai ei foi la sau pisingisi por ano foi pisingisi e sau se 4 miliona e ku fa malo ku malo e se mea ai ma se mea ai vai o manga ia se 4 miliona le ole a polo fa so le leia e mangele se kati fiaui mo longa i ku malo ia mo ku malo ia ke Teka. Ya, fale akare ko le di mongi ma kuila e pa la nga la wele le fa vale le o nga le kwa de le I wo pule ka e wo pule ngisi e fai o fai nga a le ka ulangi le poko mala o le fautuanga mo te fono ia o tutu mai lunga o au ngutu o leona o le faukuanga tupua faukuanga mo kupua i le pam sa le panga ma ufanga au fanga fo ya sa le panga ya le pa sa le panga ma ufanga o le fautuanga la ufionga tupua la ufionga ile alodi au lava ne he faatangaina se avanoa e pawa ma fo ilele e te to ele ai fainga akula epa lo fai vale fa ke fongo ko na lo leva awa te fa tangaina awa e te vai wa nga ke sila fiar ko kumaro o makuar porkiki o me lele o me onga o me fa leongo lua e a ko u mai ko inga lenga o leva ile ola a o le tuala aua ne e se tia le malu o le teitaiao a fai o lou lao lea wa mai e le tua fai le leila polo fasoa fai ma le faamaoni fai ia launga tasia tutusa manguia lo kumaro manguia kangaka a o le sili ua faamalia inga fuafuanga le malo ma malia le finga ngalo le tua o le kula benga o ia nga oi ala ufionga o I foi e testailo fa maongi moro ko e ke kula I meresi pai a wongi kalia sker fongi kula epa o kalia nga text a wa ke anu fa no kula epa a wa ke rua meet fa ali lilo ave lau vai a e loe o e ke wa e o fa kuanga ia vatu tulo a e sila fia e ke kau vai kulanga o le alofa pa iska ka fa penga a fai te vai o lo vai nga o lo wava kele o lo wava ele se me le anga le ava ai foi le me ke fai le me sa o ke le so nga waru kele lalo a e si la fie te ono sa tia ila ta inga fa te fono no mena alu ma ave lau wafo so se kai mi ai ko ma ye se ro filo inga marco inga pego kongi foi lo pase ser ko inga ke ro senga ke ro filo Awai kiro awala ngai se be sa wala ngale fa fonga mai ko miki ma me uma pu e ka me fa ben ai fa pe mar ko inga se ro ngai avera ka mai senga se ka o ka miti senga le lo winga lo tal e fa ata la fonga ai ele tai me tu pu ya
E fa pena fo le kumalo. Yes. Ole fosia e ko sui i se be manga o ko inga wa ale mo ya kupua. E ui le kumalo ko. Pe ui le ngu. Awana I fa nga fo I pule anga malosi. Awelua mafatia lofa marito tele nana matofa yetu. Lo mafo anga le na matofa yetu fa pe ma fa so. Ele o se siku. O le fesidi. Wa leva nga kakaunga manguia le ku malo fo o leva nga pale ko I. Mo leva. Leva nga kakaunga manguia fa le leia me uma mo le pam sa le panga matula nga fa pena. Ya ai fa tai. O le avano ka fongo ko maro po. O ira ka fongo I fale la time sa matau. O saule Ia usau ma. Daga na misi te au le no mo mai va e wo umana lau le lisi. E pe ia o tele ai. Ia nga sorry. Ia tele ai. Tele ai ausangi. Ausangi ia nga. Io e Christian. Ia nga o ia nga kai fo. Lo no winga la o le sike ke ere le ia o kili. O nga. Lo nga ke nga no inga ngala vea marva ngale ya markusi le kusi kalo fai sa o ele upu I kalo fai makia ele na tele ai ya fa tai ya va ila ile banda ya ya te upu ila ya talo fai tele ai ya talo ya wala ngale lua sama kaum falaka ada lua ma na ya kelo oe e ma nga ya fo ile sis kai dilia ka usanga mua alu ile singu awa ale ave o mai ngu e le ka u I longa ngi me fai kingo mai langa e mongi a fo ile lu mi nga e ava vai le kulanga bu ko ke le ngu e afa pela wa de tawa ave fa mo ya samaka ya kulowa si o ma ko u fare la kai a fa ya ku saka kala e fa mo sa makau sala fa mo sa makau langa nga sa makau kali ya ro show wal fast e oi fa mo sa makau ave uma ye le 2 million ka mo e oi ko kongi nga o fa nga ru nga mai oi e oi fa la kai ya uma foi la ia le ya le si kausanga me I ka ko fa la kai ai fa au pongi le si ai fa anga pongi fa mana ya e o ina e tau mo wai ni me aunga ia wa e si de sila la li etu ia de sila me fa ka inga e lima la ngu oro kai ku malo lima ngu ko fura ka usanga mo video ko fura ka usanga male fa penga lai video nga o le lomi nga mo alu le singu lomi nga alu le singu ke rola kala e si ku ai la ko inga ngu fo ie le fasingu kama fasingu fo ie kama winti soli ke ro uma era nga pa inga di wo farkio ka uma a inga me mo fa penga au ba fa ko fa inga fo le ko fie inga ka ko kai fongo ke usalo e fonga e work ke longa work le fonga le fa vai de o yengi alaya ka leia mana ia bole dei taimi tatu wai ai alu mo le awilu male atawa ele ave sea lo lagona tu lo fa mai mo le nga I lu mo pro ke ki ngi wa makwa mausali ma wa pe wa lele pe o le valeli ele te taulon to te fono tangata fai puli vi foloa apalai lo iai sui o le tu malo lai ele onge tangata to mai to tonu I tu malo apalai lo ia CEO ona rana la ia le pe o isi matanga wenga pe am ka ngal malo yes ngol mele la kupu I'm telling you le atawa silsila o le matua tele o tangata la afia kamo mo el paroka ele o ngo fia malo a fia o ile prokeki pe fa ko singa ko prokeki lo le don ngaro what fa pule la ko ya or kom ya ale administrating ole or ko pe wale le waf mar kama ai ngore kumalo yo ile kai fo alanga e te alu fo ia I tof I kokongi or ko nga kokongi ale fa CEO ke adoi ko nga kom funga kom fai oi la ngala la tetala
e te tau ai na avoid le se e ta tu mauro mana ni pa inga o molo le spa inga e to su ba policies e suia mano e sui o le mea e vai a kuliska usanga e kaunga sui o me le lei ka ofi a ing sui nga kaunga pe wanga le anga se menge e de fa le kongu ia ba nga le ko fa la nga pro ki mu fongo le sui nga fai sa o le a o me ke le sui nga ngol ke le o fa le kongu le nga e ba nga ia ale sa pipi le fa la nga me ya la fa la nga me ole lo fale ka me ale u fiu fa nga bo sa suinga ale u fake io le u fake ko pese la ko me na ton wasol ese foi le mali o anga nei tangata ande sui fa pe de HRPP to lo wa le na no fa yet I am hoping and pray le ya tawa e sau se aso e tu la i mai ni tangata peio le fa peio ku ya malanga fa soa ya o te ro fo yo lai le ikarango mai lima ya o te ro fo yo ai ni si fa tu that's the real mindset ya sa o HRPP sa ya sa le ya me o ma we se me o ngi ke mi pi wo fa tu a o te tau wana to e fo ile le yo la to ma fo le le nga ru e fa tes o e aulo ke o foi ya fra rupo ke o foi le o te o foi le yo wingo la utala o te o fo o yo le lo ia ai se si ka kaunga kaula mua le process le uia o awala o mea o lea Tore ale ka ke vai ku ngari e ka iro fo iri le sa pasui o le alu fon ko iri. Ka singa ka ele o pitia. Ya, ngau wa ia tomata. Tomata le o i. Wa o pitia fon ko. O ka fai ko fiki le e poko i. O fiti. Ei. Ka oli. Ia. Le pisa sa o le. Kasi leo e ke ro poco lilo le me o kupu ke ro o ke ngia ri kumaro e ke ro fa ri kumaro vai e fo ro langa malau fa ko eru por kiki agora makale nga inga lau kom fenga i foi la gola ngor fenga malo ma i foi la gola ngo menga o ye o re kau lau or ko me den kau fai i foi la gola ngo e vai la manga ya lo ke fo kai fongo le ko lo ia ka pipi o kai fongo tai la mana ya manga ya kire ya le nala o ia kamo o foi o Remont o ia na te ya o kiro wa o le singa ke fonge limo fale ka ko fale te toru te lo lo te fono le si sui le sa mo e te lo le nala o te fono ya Samoa, ole na ua o tau Poloa, le Poloa Luis Stars, le ia. Ok. Ole na Luis. Na. No ke fongo inga. Tata na lo te fono. Mato, ole ke fongo ko yala o ko wa yo fo fika lai. Ia fo fika. Ole mato te fono, ole to fal vai Malaya asiata tafu salvao. Leo lo tu le foi le temire dei. Ko kasia ia. Ia. Ya man ko foi la ma ko I ke lo longa langa o le fo o mana ia le wa mana ia tele le portfolios le wa lu ia le sunga le fionga famsino ya siata tu CV ya pe ya o ia le o te fono I po tel malo pe ya le to finga le na ya o ke le foi le vaenga le o sitia ya le o ta o to le sele li malele ya I le fionga le li fai puli ya po le to far vai malai ia asiata taf salva ya ga ko ngu sa ko ke ya la wo fio ngai kai fo ya ma ngai ya le sui wa le o sui wa sui o ma lo ala wa la o nga ruwe sui o ma ave se o ma la we cha pipi nga ya ka ko e le wingor kala ave fa mo ye nga pa loka ma e mangu malo awa HRPP ar kanga
sa ke e fo i le ifia ngau e ke malo ai la wari i nga ye ko kongu nga ka muri solo fa pe i o to tu e tar pipi kabalanga fa sa fa i kuore ke dio pas ai to file lei se e fa tu ina ya to te nga do e fatas ai mana ya wow ele le yalo ka karango ako o ma to isa tawa fa sa vai singa no lua vai singa no lua o ile te fono vai singa no lua o sui o ko le sa le kuko kasi o suni o motupua o tai mana ya o sawa ia motupua fa vitai le fa to fa la inga I lau fionga I tamau le tu malo tu loa ya lau talenga motupua o le weekend nei po o le astona nei o le amo moli ai lo matou sui il fast o ia mai ta vai oi mea vai singango ele fa mai vai singango lua mo silafia sa taua papa sa taua ma fangasa so tolo pulo le matou tai fono sanga yane ai o le tai ke lo me ngo fia mo ka fo de kulo wa o ke fa nga isi so isa kamo te lo foi la nga lu la vi foi mo to poa ia tangaloa ia me se foi ia sua e lau te nga lu fatas ai se va nga e se lo fia ia kulo wa le uso ko te ta u ma fa na ira ma tanga ma le o tu le mai ai le tai fono le nga ile o se tangata e fiola mo mele wingo dala li eto o le tangata e fai pisingisi e ia nga kupi ai loko alofa o ku ai nga sui e mo ye ke le o e le alu e su e mai e sanga mea la wala la fai le se fari mali worka maro ya mato ma ye o lua ai ke le ku la fari mali la fai o i sa ka wa ngai ro fari mali le I e pia ya le linga I salafa ioi ola le manetele o bisinisi wa e fai foi tu lango fale I ma me uma fa pena te tele le wi ala te tala fa fitai ai walanga e le I fa pe nga wa kulwa o kofi ngai fa ko ama wengi me e la tua tanga tai la u ma me yona lima ia ai fa nga loa lana sere lima le ma lana fa to fa la inga ia la mukasia so fa fitai ai o le weekend nei ia le wo breaking atunga ai ala ele faia ale wo breaking a ku ala ngai ioi o le matou sui o te mita ai foi ese mai tulo se o matou nu isa tu paitia ya o se o nu isa tau o le weekend nei la e mo moli ai lo le matou sui anga il fast mai lo no winga o ta pena foi ma se o matou nu o ta pena foi ma se o matou nu e faia tua patatua o fa mo le o le ale winga o le tua patatua o mako ka penga e o fa nga paro kala kiki mai vai o ia ye le so nga si ia le ngo le ngu o kaua ioi le ko ka fa ilo inga le uso utu taua malola ko finge o lenga kawala e o mai ile fe le me ko foi e fe mense to foi fa nga palota ia e to yo so ia vai singa ngorua ai ele masalo salo e nge imanga se HRPP ma se siku ko kasi ai fa sala vi foi mai mauru kai ai mauru tai ma ole tala foi le na te sila fial ti sa fata luole ato sa ka luole la sa fa ka mo so le go mo kalanga te fia luole tala no mona ko iki fiku ka ngakala e all fast fitu tangata la ngau le ai sesi o alu se HRP e o le tangata sa tamo ele HRPP mo la o ngau uma o fa so ka ile fionga de kai fongo fa ko o le wingo le tala le fa pe o to fitu na le la tauva ai to fitu we wa nau fa o mo la tu mana onga e tauva va fu o fa ko ale se fast ma sap mai le uma le se HRPP fatu kuso a o ngai la ai ngor fast
so ke ro e ora whainga par ora pa election mo ne mere ui e ko no le mo le nga o fitu e isi wo e nau e oi ai pe to mai le to fitu le pe to lua le to lu sui sa te tauna HRPP na ule ko fio e o e fi ke ki e se va fa ya ingo fatua ele ni tala wa ka kala ele ya ko e fi ka mai o ila but the truth hurts e ki ngala le ngai ki ngala vale me mongi o ai e fia kau va i se va fa ya inga ia kai ngange ia ke malo o le ala me ba wai ngame e malo le malo si o le ale malo si ai o le a ki di inga le ai ma le ma so va ngoi fonga fa ba kusa malo se me ke o la Christmas ya nga ila ai le si mo di o la pai io le na ia alo winga la na le tati fa yetu le tala na no mawana na fi tangata la fia na no tu sai e ile si sui le o tau va yetu le yetu pe ia o le taula na tau mfainga ai to be confirmed e ile si sui ala ma va vele avatua se tato tu pe po feta o to ia ai tasile sui o to va tu pe si sui mo kingo a ole mele na o ataya na fi sole e saunga so leo la eu como mo fast ya ma to o man to fit te phone non miliona la wata auto ya CV lo que fo yo e CV te ila wata auto ya le na e lo no winga la ele ila se suinga te le paule mea o le coffee fai puli e ko e alu le fast ya wa kilinga ave fa mo i me ke manga e fai moro ku malo ai mai sela lele ai lo mam mai le fike nga ingor se furmi dio nga lele la mai ala ngala ya tia e watu fo ila o te tu fast ai o nga tasi lo fina ngalo ma finga ngalo o tu ya te lu tu fa tasi ai ya o ila pule mai lo fika ia o bele ri ku malo io o ye pule mai lo fika pe fa pe e te watu fo pe te fast le fa fonga tunga o le no fo yo tu ya ia manguia ri ku malo la lango fa kasi ku sa pe ke ru aku ka no mai le si o perekia ka no ku le si auskaria il porkiki a ro ko fo ima o lua ta ma fa na o sa fata fai le me mo le manguia lo ku malo o le nganga marco kai mi le asis kai ai ka kai fia fai pule lo manga ia lo nga wala le al fongo pa vai alo nix for mai se mau merci ele yo el te meto vai ta mana le spirit na of no show ele yo el venga fil ngar ale kamang alo vinga le mate avatua ole aso to anda inde ole a tapenai ia le ainga o mavaenga le ainga no fo ainga e ainga o papa ma ainga na tafaifa ia ma fa o sataua ma fitalinga ia le lunga ia su foi su am fa vaonga ia fai fo ti telo ia tanga lo le li le nu ia ma tu singa fo ia ma no fa tau ia ole ala tu tapena e mo mori de makukama le anga le me mo ke le manga oi e pei o le lulu e lele e varo ia iau. I pea mai le paki. Se langa e a o kou kama e kou kua kasi e ama. Pea no whai atu. Mantua len whatala no lunga i le amatanga. E mumu a koa le roko o kamalo. Ia e atou sisila tia e lua mumu ta mo e mai sa te ono no inga whakase mara mumu mo kupua koru mumu. Mo ka kia wala nga independent mo ka kia le ko fala inga foi le pule mare ko malo mo ngu wa le o le ko kas no mori alo alo foi pule ai le mania mo mori a fai ele pale bota faso wa ele tau batea e la langa e fo europe o kula fon ku mau kula fon ko fainga palota e sui lo la te tau na to fo e fai la ua ta pena vai singa no so se mea vai singa ngorua ma ele kau fisiringia o le melea o le repeat le o le mele sa tupu le sunga la au le male do le tembi foi le sa aru ese mai mal parliament
le aru tula au le mali to lo na tu malo ya sasina ma o po ma le tui ai fagai ai to tuli mai to fa le fi ai tu malo ko aru le ya sisi nga oya Mangko nga me maka ukia e mo mori o mai kasi ai ke e ko ka malo stui le o fai le parok o fai le parok ia le to e fa malanga ia mai ai runga masi finge fo le ko fiaru se kofi ia paule me mo wana ole tu lo le matanga e uma e nga ko kiki fia hafe paroka e mo la au le maleto ai ko kiki le a ko se fulu paroka e mo le stangata o I foi la o le repeat le nali atu e manga sisi ka waru foi mai mau e fur kai mia te longa fa to fa la inga le ai ngo ma va nga bi fo yesu ma le lai tu matanga lo ya aga wa kuai kua ka voi le nga kuai kua ko se ki mai ruma mori roi kat se fe kupera ku se fe kupera ma lo ma ka ko ngira fonga ingi mau pa lo kala akasanga ko fai se fe fo ingi si mau ngasu mai si mau ngasu ole si o si falinga na si fia fo le tele ye nai vai nga na ia wa ole le fuola ta mai le fainga palo ta le fainga filinga la to wa safata lu o le si vai nga ole wa ole wa foi o fa ma vai li lo so e si fa ma vai lo culi Ok, bon quoi. C'est moi ça. Ok, bon quoi, es casi ça fait que ça là la petit pas ya si la re su la po fia no po fia ni la a ko pa po ko ka le fa ya o ya le ka ke ka o que tal son a la buena pule la pule que le chero manager o que como macarongo ya macarongo que fue que no ano e kuli la staff le langa o ka yuma que le mo que mai kawa me fai le fai ngo e sia me fai pa le e que que se que mi langa mai kawa fa fa nga ambiole ale wa ole o fa kre o fiu la fa que se ora fo le o ngi kulia a fa me ya le wo me ka fa ku ka lo kuli yo la ko fa ka ngola o fa que lo me vai o lo fa me fa fa nga e kuli o ala fa ko nga o ala fa me se ku si vi sai ne ka uso le wa ru ko se fi uso I mesmo malu pa me se ku si vi sai nga sa me ke ala fa ko kana o me lo ku pule la culia la xawa ala fa fa ka mingai ala fa fa mo le fa malo mo fa te tele le tu ale ta mali na nai la vetinga tuli tu funga ya e tu sai o le o te pare tu so usamo ai fa to apia ia lave tu loa ia walanga pia muri mai so fanga ngai ia ai fa to apia i lumor TV sa mo foi le kai mi pia fa to asa uma linguiski o fai news lave tinga tu na te funga mo telefon kai mi foi nga ka va ai le sau war kama ia sau ya ia ma fa ai nai fo tu langa fo o lana tau tu mori fa malo mo fa titili po le ale tūlanga waiai o le sona ma whale a onga me uma o le tapuninga fo o le isi lau pepa fo isi lau pepa o le atatala mo lau fionga ia a tatu tala noe le nanai ia tu lau whalolonga wa whare la tai le ainga taua ana ma la lātou tama ia ngā rue whama le tūlo salonga vau na fofia ma upu ia whare la tai ma atu fo ina matua mo I pō ma ainga ia fa tai lo tua ele ya se fai va sa se mau poto fo di tu tai ele atoa tu ilo na va ya o ale le ma tu langa fo yo le tua ya mo mo le tu ele fa ma lo ma fa tele ya o por kiki ya ma fa nga fa por kiki ma tu langa o tato fo lo wa
ia ua feaifua ma mafuaini si o tulaga ae atonu o se lē sona lelei o le a maua mai i nei mea leʻi ataua e mo le tagata le laalatu e se vae ia na see ai nei ana nai a o faafofoga mai o e lea ua e apalai po o ai lava ia aogā mea ua tutupu e fotuai ai laga e lē alo lautala ua affiliate kele le porokiki le faiga o le kofiga o sia uso lea ua malosi ai a le porokiki and I can say that because I witness it for myself kai mi fo ingo ua laku ai Samoa mo malaga atu ai Samoa ia o le mea mogi a ia a le masasaua ia ka pepa ia ia gagai gakai ei oi te mana tuaina le matuatuga le atou kai mi fo inga la ke rola ua faifili mai ka mai ia u le makaga o kaukai matuatu lo le malaga fo ile Samoa le na malaga tu ai Jacinta Ardern le malanga le lenga fai el fia ma le talinga malo yu tai vai lima le Robert Louis Stevenson lea tasilia ma no foanga le na ta o se mila na mulima ngama ko va ve usu ai o wa o le briefing au mai ma do le official MFAT ia fa kasi ma fai lo kusia pa le mia ia anga fili ia ma so upu ya lavi ia wa o lavi o le ale media ia mako vave yuka e su e ale me comfortable la ile ia mato vave yuta kusa ko kia first come first serve te lo la le to mato lo tu fatu moni ya mato wisi na if we were not the first we were the second there mako su po vave se i yese ngo fo nga le le mato manto le fatu atu la il tatu ma lo le fast ke si la fia ko kiki fa akolu nga fesi ia inga mover ka kale o lavi kulo wala fa fonga mena nai va tu o sport ma ngai ya umana mato mawai amatanga anga la kuwa o ngai ko fa ya ku ngai kama ia movo ko ole la ngai fa mole ya o manga mako movie o arenga ya la amaka ya nga mako pose me ole lima va ve ole fa mai meia la ka e ale var le ngai lava ele fai ngofie le move solo mako alenga le ko TV1 fako asava di variaku kuku ila ko camera le ima se TV3 si main stream TV mo ka u ia makama vo ya lako ole manto no fonga mulia no usau no u fai sa o ya nga fili e umalang fasi go me nga fili wo mako mo no lungo re tek fo ile le o fali ma le fai fali ia o ma na ia la mele wa vero ma ko nga fili e o ma ko fo inga ko ka fai le set up o wai o le kele o ngi ma man ai to la atu fo i mana nai io ala ke lo ele o fia o la ele fia ele ia o ke lo o le kau kai ai ale la fa polonga solo ai mana mako ai ko la mai mali ha sia kama ma fu mo oi pega e fu mo pos kama o Josh asiata Josh mali ha se wo ko sa ai sa la ka mai anga fili le ka mai i mo kia o ingala ngo lo ai lo wa ese ale channel le la fa ka alo mai me au sa mo ya no fa tu lo na nai ole a uma le va fa matai ai ole a o ina o le ma fa e ke va mongi ala nga ksilfia bi po nga manga ko fo nga me ngofi e ke va mai ole nga ma ko su mai ka ale la o mai al ma lo ma ka ngu mai o e fikur nga inga su mai inga ru fa ni sia nga ru nga si me ma ko kele ko yo ese mai vai la po isa o ese ma to mai ko ngi monga kwa nga ni monga kwa nga ngi mo kwa vetwa wa tu wa ngo wa ingu pose wa inga pole al mela ingu merka mano marisia va nga yo ai le to ia ma to ndo fo ya la ia lina ya u lo na buli ya e poro kiki uma ku or ka manga wa ia wangi ma ko lai vinga ya wani ma to lai vinga fa mo le vinga le te vetwa e se lo fa mai le amatanga sa Jesus kanga ka sa ya le makula ai nga solo fo ifia por kiki ma fai fu mele ka un kango fai
ia talia le consequence talia ia ai fa kai nga umo musu aku ia le aka wa fa oi ia e te fa ma vai ia fa te mo lo totua oi foi la le la ku ia fai fa le nga ruenga matulanga fa pena o tou e suru fanga umatu ia i matou nei o le media uso o ko e ka kaunga mako mapu ma ia i makuranga fa pena ai le o ko ka ngo fipi ko ki fai ronga ka ngaka matulanga ia ole na o isina tatu wa tofinga i o la tatu fatatali wa le wa vanoa le official AG Attorney General avangoa le suekusi avangoa le so upo malo po le media le malo e mangi si fora mun mai avangoa komisinga ia te le la tu meli mai te ufa mai sia tawa i tatu komisina soli fa maruru ko kere sa fa ise pe taina li ata wari e se fiera komisina Teu fasilia lave. Teu fasilia ya ngai wa me mu dia ngai ko ka umai. Ai dia wa. Ya fasilia lave e kelle ya me pila la kama fai fo ya kai me ma ko mana ia yo fasilia na fasilia ile lua me sene ile fionga ile pal mia na le la o lea e liki kua wha maunga. Sila ele ia taua. O le announcinga lea o tō whinga fau o fui mapuao, wha pia fo ia ape. O lea sofarai le wha ta oto ia. Ai warang kope ngā la, wa liki. Ai ona ua whai. O lea ua sau ilunga le observer. O le mea la lea leo te whai atua ia o tō uma ia na tō te temu uma ina ua whaatu la ima tuli ese le observer. O le whisiri lo uma fau. Sao ia ko vasa nga shut up na shut up ai na observe fatulenga ngor kamalo awa wo to mai to nga wa lofa wo pe o fasi paka le pare biese ka nga se ngo fo ile le fa wila pe wo ban for life o to mai to tu observe ko ku le kia le pu le observe le bingo la utala a tu lo tu la il te bile nei e break my love ola la me ala ga kele fuara ko kala mana ngasu mar fa le lenga e break my mus pe po fa sa na ala ia ko le fa kanga e breaking of me ala tu fa ya tu ai na fa o lo atawa na o le tango o le ingikia lea fa o lo a kaua ka ko fa ver tu si o to lima kusi mai ai opinion no ia kanga ka wale vanga la lafi o isi kusi kala ua pefua la ko kusi honestly le yato mai kele de strategy al palmia ngala ngai loro lo wali kin mai ko fa sauro me ma ngole liki ke na alo te vaiatu e paua le o le fainga malo e fei ka fua le awa mi o lilo ia ai lau ke fa fe kai ua maua so la ko sa o ko ngar fainga malo ngi honestly tau te fa tanga lo to le anga fua le fainga malo or fast ai to tonu o to loto wo ko sa loko wa fo ele sa ko me ya kulepa am I right le ato charlie ele sa ko me ya anga o le fefeke fo ile mar fifiki le inkia le i observa a stuila par mia o le von kuris kui le vanga ko fo ifiki wa le vanga ko fo ifiki ioi wa le vanga ka ayu fala ma ave ka ilo le se inga e Trump or se inga mengo Venezuela pe ku kusa mare se inga sa o kula e paulo palaka ai me se fo yo ko ia le ko ke le ai se me te tau no to fa fe tai ma aleluia le te i tu atu lo to leanga o lo ta o to mai lo to sa o lo tonga ma tu atu fia wa fo ile anga ile fa penga ele fo sia ele apiusinga ele pale mia sona power ele apiusinga ala me nga fai kula e atawa la me na fai tu ile pa ina o tau mo fai campaigns ale fast le mata ngalava fa sa media ala nga mea ka ofia media malo la na mea ai nga ko kuskusi mai o ko ia se te atai de si o ko li
ko koe whaamarangai mai runga wha mai whatever, e hila ko whailonga i lea, whailonga i lea, whailonga i lea, saura ko kuskusinga, o whaakusakusa mai whaiunga a pare mia na whai pe whaiunga fu i a dictator ma me whapena, ka oka se lewa nga pungo ngou ma momoe mara lafi, ai mangu mai runga e se hale manongi o le manu mai runga. Ai le ma se me o misi le kalun ka fila observa le se me kasi au pe suia o le fai observa nga fai se me if anything else ole akili ai nga sa o observa ole akili nga sa o ka fale la ko le o i me ya le sa ba so mo sa o observa break me ka ke fiu alu le kule na o fe o break mai e isi o ko wia le nga ko fai kio o fe la o ko breaking ale ai ar ka ai ale ia ma ua malai atau mana inisi ya uso a fasara lau ya savea ma tuila epa ma to tele tourist ale ai ma ko mo kele kau ioi a ofela ngi ko news ko ke mai ai e counter ia me yang ko fai mai ngai fa mai wa too much kele par mia so he shouldn't have done that in a democratic world and all this put it ka o ngai mo expensive word ngako mai mo ko ai o foi la press conference ele é se facilite para mim fe é kakala ele le panel observer ele fia facilite wala ngala e mo update my observer ale ai pe ko solo le bunga la fia uma ngo panel observer o la ku se fia la fia uma panel observer io wala fe ka uma le panel o la fe ka uma observer ole la vi e fiu e fai ele ma fai ngala ko wala ngole liki ma ya o facilite o ile liki e ku oi ko wale liki ia le la ave ese ngai lave la ka ko maka isa mo ma tai tu la me nei o le la ave ese lave wale u fa ma vai ia po ai la le sile la ku wai le ka u maki or kanga ka ru ku ele e maku ai vet le lei ele pale mia PHRPP por har ko inga kanga ka no enano fa tu ele tauna e sa o ele ka ka por kiki ai le ka kaunga la ku se kanga ka e iso ko fa penga e te tauna la tu tangata professional ai lango fo i mai oe ma malu ai information zer maru se ka ko kilo la tu lo to e afeo isi pages fo i nga masalo salo i kanga tu lo wa ai langa o lo te fia tango e oto mai le main points le ato telo tangata sa fai mai isi page fake pages le anga vo le HRPP le sa masaro salo umaya pai mala fai tu lo na ni so ai la le mentioning ai ngoa peita in na fioti lo mo kilo ape mo i wala nga yo ya o kale la va fo ku ai pai mala fai le page ai pe kai wa uma ku mari wa ku le siganga fa tu ma mo ko ya mar nga me so tu mira sole e sa olari e sa ola longu winga somehow or ka le nga fa ya mai le singa ko nga page le la mai i le case le se ka ko va ai a faila e uma enga wale ko e liki ma se mail observer sa oala wa matua fa sa oala tuli oile a foi esa onga up de cool kuli e si dia kuli resign no kuli e le ko e saulo langi ni liki fa pe kua e le ko e saulo ka ko i loa le ai la le wa kapungi maulis fe ko ale samakala no oi no ngai oi lua a fai umaku nga kapungi i nga ngai ai liki pe kua mucho le what happened na makau foi ko inga ngai le sa fa maroro ale wo liki mele oi se sawe no winga ile inga ngai ile liki mai le liki le inga ngai o ai la le ska kala sa foi besides isu yo fast o ai la le ska kai de ka ngai o wa oi ko ko fo ka pe minska uma wa ile ngi minska lango nga minska fai lo kusier par mi ia ba se si bala udia i me kai me kawai ia la ga le kaulanga bala udia ia se si va nga ia se si mal pisasi wala ga me ka pisasi ka moi
ai na o ia ka ngaka ele a le aila a faila whakakainga a faila o le Fury le ka ke o le Fury a fa pedeila le ua na o anga fili ka o ye ngoa malanga iso a whakakainga o ska mo fili le i a wai le fa pelo la sa ro anga fili ka ukala e umana pasia mea ia o le whaka o le a mainga la o le whaka anga i le ofisa e le nga o anga fili la Eoi. O lea a mai le whaka. A mai I le ofisa lea. O le whesili la ero ma fau. O ai la le skangaka, ngiskangaka le iei. o le ofisa o le a me whaka Ewa e kaungaru le ofisa o Palemia. o ofisa le Palemia Ioi. sa papia ke le wa ke le prasi wa sa manga ko I le whailau kusi. o whaka kaungaru lo ya sili ma Yo te loa mana ia foi le tato e koe sau le Palemia ka koe fsili process. la le process No, ti la lo fsili le. Manga ia. But to me, I think se vanga nga se faukuanga fo ile le e mo mia le ave le lo yesi fo ka o lo yesi a fa ka ia fa unga kabineta wa fa mau fa winga o nga ave sa o la ia le a nga ke rola e tio mal official Palemia ia sa o ka la fo ile fa ya ko fo o le winga la le utu fetu ine nei tatu tau fo ile te tatu masa sa wala nga ele fa pe la a sa o mai lava ia le swa fo o fa ile ku ser Palemia ia ka i masa so longa o le kaunga io e la vea i seco kaunga number 1 nga ia ai mana tua la o ai lo isi e mai lo i faka mai mai faka fai lo rea copies e i meri fea ma fai o mena ave nga i mo fa sala la winga fa la weteli io kula fongo nga al kofia ingosis au faktu o le diki la le so o fe kongu le diki ele leia le liki mai se kanga kai ako kor maros io ai le anga le liki mai se fasi kanga kulo wa se kanga kai le ako kor maros banga i kanga kai lo a fai foi o anga fidi ka ku maros so po ile di ken me ku e ka ia yang ku maros so po ile di ken me ku o le winga la tala a fai foi la wa umanga sangi kon kala ke anga fidi banga wa nga ele nga sangi fia me ele o kurfa nga mano ia la foi la ka alo ia fa ale pole ia fa pela ai ka won ka pule langa o ba ko nga lau ka ele on ka fol le Palemia a pe ka ke i fo le ngo wa ele mo ele fo nge ko ala ba ye me ia a ke longa nga la ba le lango fo le wa ngo forum fa ilo mai ia isi ia apela ka wa fo le congratulations for ya apela ko ya awa tasi tanga tala te lo fo ila nga lu official Palemia mana tuala nga mana tu fo tasi tanga ta no lo mala pa inga le ole frequo rimongi esa ia na le official Palemia e fenga wenga le official sole ia ke le ala le au masalo salo dikile ye ia po se si for un kanga no pisa si la ngora con foi fa karwa le winga la fa mtalanga o i foi e ta wa tele foi ya tato tu lo wa o le tu ala lo foi le va tu ya mo tato ya tato followers ina ne me ane foi fa pe mai ai wale va tu se tu ala lo proclame mo tato ya tato followers ia me se foi la to fa la to wa fa soa ma la to ai o le to le mau al tu ala no foi le mai tono malo a faita te nau makako le fia i le vave mai o le observa manisi o tūlanga ai te tauna whaalolongia ia le whaalawi loa mai ale malo kau whelang kau soro mua ia tātou ale ataua kau whin tau soro mua ia tātou a whaila ua saunua mai Palemia tu ulas Faraili a fai wa fai lo mai tu fai ngor masina fai lo mai ai le pai mala fai tu se kau ke liki uma kairo fo inga liki pe ku sa mai siri ai tatau non tatu amata mea tatu fa alo longia mea la usa wo ka ko ka ole unga ia ka ke ole unga ia ku le per fa long so ye fa mai ele ai ni mea lilo
Elengi me lilo. Se lo ma sa mo me uma. Le ele se senga ka o me lilo. Ma le mea e kaung fa ilo kai me ka wai. Yes. Confidential. Elengi mea secret. Nga me confidential. O mea confidential. E fa ilo e kai me wo mo fofo nga fa ilo ai. Ai se kere pule ka ku ko inga. Oi, se lengi me lilo ai karongoro fa ilo lo, la me ku. A o ia champingi o menga. Ai champingi o menga. Iyo. La no foi o la fia entertain le au fai me liki mai ku. E mga au ia liki me. Lena. Ya. Tatou ia, pe fo le tatou por kalami. Ai me fo e le ni me tau le malo. Elengi faka. O mea langa o news ma tula mea langa ia pule fai news ia. A o mea ia ta o fa o fai unga le kapeneta o le fakar nga. Ma ta upu ale malo e ala i le fai loino ia mea ma ia tulanga fa pena. O le fautuanga. La fokasi ai o ile fai nga malo. A wa foi la o le mafu anga foi la ia fuai o nga fai eisi o nga la foi vai mai la a. Ya, ono tatou fa ale nei taimi o risikanga kai mga o afo i o yo mo ile me o yo mo kinga nga le lo ala fa mai o yo mo. Ai ke o ia manga le press conference al Palmia e mo ka fio minge diki. A mo pasi le ka penka fa lo ang fit. Mana ia taimi ala na, te lo le si o le press conference fa lo. O le si suinga le le ala na. Pe afa pe ale na mai tau to nei le fio nga le di Palmia. O le tau fitu ngai no le to fa le temi tono le mele. Ai, pe Australia fai mai Australia, Amerika, New Zealand. Ele ka le media. Nga uma. Nga sawa ia fa mai me vole le fenga nge ka o mai ko finga lo sui. Langa o le umir kai me ku. O le kele fenga le liki mo. Le umi ke ku ai el ban fenga liki. O riska ka la kwa ka ia. Lau ko fia ia sia kalmele apa be we ko fa no we eli ka wa ko o riska sa wa karango open mole manga ali lord mela le ele kam fa lo mela nga le lo le umolo fa unga ka pengeka sau le CEO po ang fiti sau lo fa nga press conference kai nga ele ka lo le au la kuska no summarize mole el parmi kai mela ko ngwa ele tau ma fai foi fa pena na fai o ma sangi foi la kuskala o ma sangi o eleo ese ma fa forme fai ka pinga ka fa ku e no fo ia no fo na ma tu ai fai ni ma singi ko fe foi fa ingu ko fe ngai kuskala ma fa tad na umar ka pinga ka finalize me uma la ama i roma ya ale o palemia sui palemia ai sa o manga fiti ma fai la kusi ya mta upuya Pauanga, na ora kai bingai. O mai avilieru. E ka kaunga ka ko fa kasi masuinga. Te tau tatou fa tasi masuinga. Ia. Wa iris ka nga ko rua malave. E wo ko mangkua le ko. Ipe ai esi. Iris ka nga ko rua malave. Ngalo ke ole ngos. Skamiki foi ngale le aru le Ora ngare ka o mai. Ne. E ila le siri nga pe afa pe ngolo foi mo foi sa mo na foi taimi wa pe iska miki ngale e fa ngale no fo fa ta vidi. E o ile official fo e ile official ole press al malo. Aska miki foi nga solo ke vai e se fo ile fai upule nga malo ke mi fo palo. Ai aru no fo fa ka vidi. Ne lo raso lo ko. Lei raso. Salama tua is not you. No way. Kama ka ua sala. Kamala ngai lei ai la se dinga. No ia ina ai le temi no o mai la lona tu singa leanga fo ina fai nga i la au de mali to male fai nga malo. O ia le ngore li wanga lo ia. Si ko langa ka o la tu singa. Tu singa. O le ngonga. Ai se fa uma kai o longa fai uma me pie mo ko msongaka. E ka ua. E nano fia meia. Leanga nga ko fia ko ke o mai fai ko kala leanga fai nga malo. E o ko fia foi la. Pe a o ko eva kua o ko runga. Wangala ko la fia inga.
ngala ko la lafia ya inga ma fa o nga ku pe ma lo ko kongi o ko ai maybe o to le liki ko informations o le tangata sa ofia ya di se malanga sa mo ngari fo mai fa tulo tele nga vale wa le li e alu le wheelchair ofia ya di se malanga ngora pe ka yor kai mi mayor ko kom fingor pa lo ka ngo va ya ku yai o ka sole karango me ka pior karangor ka ma e ato tolo na malusi ana fai tete na tangata le ato tolo malusi fo kuanga le la ile o mento to lo ile ma fo ka le pili matanga fai tete lo to tala noa fati nga awana nga ile la vatele me fai nga nga pe a o ina to fia ngai ma me fa pe nei ini me fo ye kanga ka fa le ke le ola ko mala tu singa le ngor tanga te pe pe se talo na fai tu lo pe ma lenga nga temporary va ia le kulanga le ngai lave ya kai mi o te fai atu tele alo le to la o tasilia matua HRPP malosi le sila kikira tasil na tangata le sila wa tau ina wala tu malavi fa ka vidi ko i malau wi o te ke wa ko i fo i fa singa ma lo longa fo ni tangata ioi e fai le nga wenga o mare por kala me o quer se o quer fi por causa ngi e kau ke o lo ai le ina makanga wenga le ataua tau te lo o lena ye tangata na matua ngutu le nga fai nga malo ale o ka ko fa so la ko makanga wenga ka ko fo ro nga lunga ro malunga kaya la ela ko ia fe family akos kamari kira ka faru kaya faru mo le confuse si kuma na la faru ro nata io ia mama o ile mama o nga ki rofu ile io ele nga la nga ele mo miel tanga te fer o soloma ia o mai pokra be leva ka fiafi fira ile sota yao io tatu fira ile sota yao aso tofi ia kwa ba fe fo nga va ya o soli si atobli eto fa to fatu so fo mai manu